الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kozi mafundi watu, wababa hatu, wadada hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wenji harumanye yenyi nganyina kalimatali inu mwalilembele ya mwalizingara utulomba banu ajo kange na haki shaye nerve banu ajo kaja ushaeja wanajo kaja ushaeja banu intidena mnahatu ini tidena mnahatu shainu dena mna mwanzori kae usoni mwanyu inu dena mna mwanzori kae usoni mwanyu ekanga mnyimakini ezetwa biyambi no ufujari ne roho mbine niya mbine le fitina zizia. Wallahi ngamina wanarongo boko eni ajola mbahindu yabo wanadarasa boko ni ajola mbahindu hajote hayajibiwe hata sho wakati ko tupermete mndu yamwambieni wo hama de mndu ya doda ene mndu mshe ya ishilie Qur'ani ya jea ila ya sisa nyusu maskini mndu mshe ambe urende mtsolele ya ukanda ila Mwenyezi Mungu haba ukana inna Allaha la yadhlimu an-nas shay'an wa nuwari Mwenyezi Mungu kadhulumu mndu walakinna an-nas anfusahum yadhlimun shabanu mndu waido kujidhulumu alafamba gabo gazo ambe hindi hapo hakika tijidhulumu bona jana jini kawe embaba yaja yakauloze bwana ena ibu ya pulo yaje yazunguo wandu ayafanyi yafungeshe fungo basi yamba namparema namshe yaje yajue ekange radhi hakubale mndu mmewoi embaba banteshe bwata badi uzalwa hale wanumile na kauziswa zavuka ukubala kuja kubali uona ide ya jalae ufikiri la hale mndu akoila mbabenda tahi mndu mmeaje yalo wanadarasa wa utesa wanadarasa wa ufurahisha wanadarasa je comportoma ilio mndu kana ujua ya kenti na teho na mafiti wa komori ngabo mndaji weshe ebano siki anniversary ya ngejuka ukejuma ya hii mariage ya maha 20 ya hapo ngabo dufanya surprise video nifanyie hambaga mjota wazandenge mswala ni ukaze yabo urende ni wabedu wa mdu ya njoli zawe abo yenge vice versa itijoka hamado wanrwazade do wandu wika yao ngwaone sawa wandu umeze nyorabo mtana ola majuzi ya lindo mshahara afanyeze projet pia hoja wale ba wendeza wende afanya matarifa habari hawaswili hasalama mjeni mtukufu raka umlinda omando wa homwezi nado mshahara habahatimbi hastakbiliwa haresevelwa nize delegation za mvu za peu na haresevelwa ne luaye haresevelwa ne ize factures za homo njene majine zenongo zonti pia itongeza kaja timizi ntsuntanu hundahoni haisahala wa mjihende zahe izo wana darasa boko wangu wadu watantawa ça fait plaisir wangu watehe masuala ngabo majuzi etumu wandu wenji wakahusisana masuala abo wema wafikihi wanteso ebana mjojua ubuse mndumshe ebana keti juati nduri wele wabasi bora la maze bota hoinane yabo ni jireme mamaji yabo ni fanye enge njawahi kawo wakatulisa izo ndizo la jukalizone sa taratibu watina uchafu shaza ngogizo ndiro haizo amwaniso ni kemaki ni bana usikwa jana tifanya video banu titoa dalilu eze dalilu zila wallahi ngeti deze dalilu zahe dhahabu no wenyine ze signature mjaje wide ya jamba ide mwidi ya rungwa ide ya fungo sha alhamdulillah ya tunge Facebook yenu bantu juweza jukazi hundo wa komori ndongo ndazibi alhamdulillah rabbil alamin ya tunga mjomba Facebook woi baingo wenji wale shamba na sababu ndiyo shawani kwa mashono ngoti nzondo au tinte nayi
eza hunda bapale wandu watu amba balaila malezi kweli kabati ya jojua shabo wandu wakauri filme warone se wenda panukwela nda Johannes nguo panukwela remwa bale amadagazo rijo amba olaji uwa akaba jomu wa mlate jashime juandu seda damu abange na mkeravi rimidia Mwenyezi Mungu we Facebook inu iliyo baka mtuo na bandi ya wandu zitobia wajozirenda aina jorongo ulo ya fambe ukarsumona kabla ya rane jaendelea na mtahadharisho ya ukaba pale hambango donzwani ende ya shelezizi wa mrenga ngazija wa hoa auto jua ufanya wa mrenge nzuwani ikaja mfar Sarkozy da wane grupu ya hao mlo nzuwani tibira na baba pale karobwe metran karobwe ngamodo mafanye complot da wana wanzuwani mwede marenge karobwe muwe yafe Sarkozy nyide madama na hauka wewe de ulona wandu wa iho wala na mjojo wala la mfanyizo mjoka hanza sha Mwenyezi Mungu yabo na mjojo ufanyizo mjoka hanza karobwe ha mbaha ako msihiri wa mwea hata aba sawa nduko watujue mahala bukodo yaliyo mtujua hao neha mtujua kajaoneha shangarita hadharishao o watukufu wanzuani mtije mrumi ilo mtoa roho basi singarida hiyo hapo kabla ya nisema kauli yangu ikamhimu ni mwanese ni okana ngamimagino wakati ajuka kabati Facebook kartu hamba ndongo izonongo wanadamu wanu wajozirenda haina mri ajanza ambeti jao ngamimagino mkanti mbabi mfikiri engebano kartu hamba izonongo zijiri siwa uzinu ngabo mrundani ya juzisa mrumshahe mwana nyasi almarhumu Faisal Tsuonge yabo akatianza jueza ambao uishele bange na hamu hauka hiyo mahala ya nshimaha minjie mrumaha ulo hafua balo naziwana hatawa يا أخت نعيمة إحنا بنتحدث ما يجري في جزر القمر طبعا لن ننسى زوجك لكن المهم أنني أشكر الشركة الفيسبوك لأنني بقول له لولاها ما كناش نعرف الجرائم هؤلاء المجرمين عشان كده بس حاب أتحدث بالقمرية لو في آيات القرآنية لو أحب أن أوجه كلمة للعلماء أذكرهم لأنهم أساتذتي أقرأ الآية طبعا أو الحديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن ما تفكريش ان احنا نسينا المرحوم زوجك فيصل ابن عبد السلام ابو مجدن رحمة الله عليه حيث الحمد لله رب العالمين باري ولا mananyasi haoneha shaholiho dezetwabi ya zilono wanduanu ifori do tahadharisha emana nakaujaban leo njena mbe ezenugo zinundo hiri Janati Parwa ni mwana mshe mwenye dhahabu haka trouble swafi haka utabi swafi uka wanuko ile dhahabu yangu irengwa tendeti rongozo na ino ando meki wanika wandu walilapize da minamza hangu warudi ngwari wono hamamba hindichona mana na si sonti pia haina mnungu sokomori ndo jirani mna problem ngurongo mbere aita kredi municipali harenge bahindu hafanyiza ngo hizo lelo wakanibohesha hangu nrudi ndara ulwa niriduni meprizewa yoti haki alafu ye etayaka ya itongeza mimi Fakhruddin antacho jobuli ya mria dhulimior wa sidara cha madaila mwana mshe msisi msenje mrudi mdara o wenyi mrudi mlibe wandu rema avoka rwandu wahe ezemedia watikata mrujorongo wa yambeze ngo zinu yoti haki kamem yoti haki yabo dhulma ya jirio hiyo ekarito da za sonti pia hiyo deshko utongeza justice makalma jema tiono simba izingizi wanibwa esimba yende hata ikauta wana warabu hamba al-Asad malik al-Ghaba esimba le lion et le roi yahusu et forêt awe desert yabo haina wakati
emba ijoka uyoche yotoliwa kari jitamba zinamna yin karitina mba solidarite karitina mba mkobati makaritina ukana iza honda woizi no maulu wezoni honda kabo bana tola do jimi hamdongoza ni jusi yauka ebani inuni yabinda hivi yauka tina uparo jorongo wa ikazi nrongo wizoke zijani husu ridaza o warirongo za wa basa wajomba do wajufumu haude malaba. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qu'il a dit, ce monsieur, dont tout le monde ou les Comoriens disent qu'il n'est pas normal. Et voilà, il est en train de nous parler. Akaurirongo za ukana badi yabo iyotide na mna ekemana nyoyo ulwa wango tojo kamba ukana mreti izo samhura batiki hata mrujo na kana zinti nuko za lazimu yotide na mna kibinadamu kwezi watukufu yotide na mna narikirabi ekemana nyoyo hundwa nimbi uhisi ya ukana zinu nja jujibi wa engezi ni hundu mimi zinu nja jujibi wa engezi ni hundu mimi haizo watukufu. هذا هو الدعاء يا أخت نعيمة. حسبي الله ونعم الوكيل. iyo dele kalima ya bidi mdu alambe basi imananyasi uo haja akaurongo wa juzi atamitika utambi ya swafi weka zilake zituambwa ni alim ketuambwa ni wastaarabu ketuambwa ni wandu shao la jimi ya mbwange mmade do wambozi inu ya ukana badi tichao ekemana nyuhare ndani shao tide wa hangu shao mikti mji ilati kalima la kaulazimu kesisi delirambao makaulu hamada ala kajalazimu maqawlu hamada ala kajalazim arkiravi rijue izobokode zabidi zambane za tubidi babanu ekeri tudazena mnayinu womsuba mtiro wallahi landim gari jodo surprise wa yakana warondo laiho wapulo shaytwaiho wafanya jaw abange mimi tisomo ya ukana idha sakata ahlul haqq haina katwaluni haqi wa jawdaza fayatawaham ahlul batil annahum ala haqq wandu wika yao ngwambweze na hii wajuhamba balao dwaloni haki kwezi watukufu warendoze na hii wajuhamba balao dwaloni haki na mkeradhi watukufu mtije mdidungu sisi ranzuri dai haki mreti warendeze na hii mkauhe mdori la pisa na mkeradhi babanu zinu reaction ya ndongo mbizijiri yo richihundunga rilani zenugozinu mwana wa ndi watu alimilioni ezanuga yakaujibu fundali haji juzi zila ikaulazimu ikiwa ndondo wajidu wazijibu kwezi maulama waishia mapesa hamada ala azali ya mbenga rajoka hanza entia hatu yende usoni mdu yende ya helele tobi ya hamada zila tindongo za kaulazimu kwezi watukufu wandu wadazi harumandungo hamada zila narikera di kwezi watukufu narikera dirike wandu hamba kweli narikera adhibu watukufu lelo mtuona mndu wika yao ngena muongo wanzu enti hatu kamemu ndongo hamada zinu kezinu zindongo zilo harumanti wandu washemeza waruma emergency kwezi namwene tobi hamada zinu wakomori iyo de kapitali iyo idara zilo na wandu ngamtu amba ilo la hadi ilo na nyumeni sabunga mwana wandu wanga mtu amba izon kuho au izon mbuza au wanadamu walo haruma bahane namna hiyo ngamona tobi hamada hizo izo boja wajeni ebo puha ipande shaindini abo shitsamba za mzima eshehitwa inga mtu kama ndohindi alafunga mwanzori dasi wange wabuha wandu wenji urande nayi kutatwamba chao shaka mtu amba ukana na mbeze ba yoti njema bo president bo directrice wa hemeki namtahi solution za hoba ntino jibi wa uvumbulu ya ukana ngawe parmi wandu wafanyishe butalasha hedhabu hiyo premier jour mwishi message baduruha yamba ekesi wandu wadilifu ekesi wandu aminifu engesi wandu ra Mwenyezi Mungu ndo ufanya bano hazina nyutamba ari ndahubi ni sone liko fanya jao hari bano banki mfanya jao hari bano hydrocarburi mfanya jao izo kazi rendo hari bano ambasadinga ni jao na mbeze mta solution ya zabarizo bantina ujivi wa babo de tama na bulo ya bongo tumenye yonde ubinadamu wodu uwanzani wodu unyanya yede minaswaha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya rabbi ya ukana insah akhaka dhaliman au madhluma pomse
ngamdendo na hii ambie maofisi ya maana huka zenu kwa zile ndabahani zilati haki ambie uka sava pa zenu majiri saikoni zila parabel gobe wala tinje zenu kwa zile ndaba pale wala mtoto amba fanya kisida mniko wenyu ndio mtihe wanahe wa mlahi kamem shauto fanya namna ile ilati haki ukamwele marenge ndumo mtihe na muona namna ile zakeja paro jiri upare mwenye justice aribano wandu wala warende mwana shewe mwana mshewe la faina zitobia zila maudunga wadoja andu yabo watawo prison alafu andu warende tobia mada zila ngo jona walo zirende wasaya tihake kadi amada ila tabasa uondo ubinadamu uondo usilamu uondo unyanya shaka mnauja mzaza faina yaje yambe tijau yambe wanuko ajafanya nambe we mujiri mu mrobulie mdu arenda faina zi habari zila alafu mjambe faringa wena kufuru urenti ya uwafaina ya jiha faina ya mviole ya rete faina ya rudi ya mpulilia ngojoranti wao jwambe fakhari ngutsola piza wandu kwa wandu warende ha madhalimu abo annifaq ne ezamazinu tisomo ya ukana ujoka muaminifu ujorende hadaba biala holende luhuranti toka yabo ono olangena majumba ngena plasi kwa toka washile we yakawya kama minisitiri washile we yakawya raka faranta mahakum ebani hogorendo ibali bange nge mitango fakua hende na huja haina usiku mito jati pamba hili banu tilise famia hangu mito jusawa ikoni wali mito wango nedi jumbalila ngone di jindini lila na balo wana kamtsa mziju wandu waloko mo wangu wale maele wanikwa mbe wale shako tsa jokane mwana ha unde back ya mwana ha somo ya bongo chakwa ingenieur tra mwana ha rema bali atambazo ale la ha Marseille hatoro habasa jare mabali halo watu jahari mabasi wandu wakaubira wakatakaya watu kanza bile basi tuishie balibo ya mjomba fundi shangarenda raone mahakama hey kama misiri hey wati mru washahido tulala ya juhe basi yetokondaniho halala si hata kajaro abo basi humlala juharo haende harumwe hazi upashi yongu loge na telefoni gutromara mama tu veux quoi mdo ni liabat kantar avec 4 mama tu veux quoi on dit déposer mo kumbi ndanye termo kumbi 4 wow wala de mwana hangu wala wala de mwana hangu mbango wa ili mtimazi yamba katwanza some mtimazi yode namna mliyo bwatate ndo Marseille ndo Paris ndo hunu ushentu abilele da hali tambasi wamba ibili watu kabu tindo kufanya rongo ntutu washa ngungo jwali bana wandondrendeze ngozini wafanya chao wanuweja inde namna mliyo ile bialahi alhamdulillah yo swali wauna adabu wana wao kitiba lamba ndoto cha wanubisa wala do antan muhimu na hangu oto cha wanubisa mama tu fais quelque chose tonton wala kwa zuwa riteza kode warubo ni siko wala wanadamu na wala wazingiza imeblo habange na mpinyona twabiyambi hiwi na jana aja halali le rando do fanya hazi ele rando wala lao yodo wakati ya juharo amade mazetwani yo do masiyo arumedi wa ya uswe mazetwani ngabo yumkinu nahar ya roha ngabo yakuda le billayl wa rohe mitana nge narikerathi na mrangale manabo ebanure de ha docteur ngawe garde bo masihu ebitana njaparo wona tidara njaparo shia honuri juhamu ezitwa zimbi banu une facture tire malama de gare batigare ba tire malama tabati fanya accès de vitesse tire malama dabari tiba isa wench yo de virlon yo e mwanamba go jonde bien de turc mwenda onekenga ona mnariali yuhunike baba ndo hango majonde na do mbezandi njeni kapsa pia mdede ma commerce abuzenyu baka mtuziliba o wana wangamia kuna unjada honi odewa hunde ziyo za he mwana zinji yakina mna bibliothèque mwana kuna unjada emba téléphone et mwana hutumnika téléphone mimi je fais tout dans le téléphone pas de pire dans le téléphone vous faites pire le téléphone en ce téléphone ya utolia et utolia le téléphone dondobo waloda one mafurikane magata benge wakadaona wakomori mjo wao na hate marumbo ya hao
shemana mchozi ona dabo walo na maganta mchoma contact na nyina aweze tobia zijirisi wao mwana hoyo anza kena ziyo yakena msohafu ya swali yakena lera swali jaju wala njaba la tawazarije we karo alhamdulillah yeto kombanda ni hakanti bo ujoka baninga jokati shinditi finchan tuenda taba bo bwali bo faha bo kutina 500 euros. Maman tu m'attends, je vais voir là. J'ai rien mais je vais voir. Voilà ngena milioni da fo bo wala jahunika. Wanum jomba ho. Non, t'inquiète, maman, je vais te faire le billet. T'inquiète. Balagar. Tu veux aller où? Tu entends des noms à Ina ou les Bamhok, tu entends ces gardes du Nord-Bas. Sinon, je suis le les Kati. Attends, tu m'attends. Balagat Kati, la limousine, à Jaubadi, au Tabala. Ouh, elle est là. On a demandé un coup de da hole. Vous ne t'en pas. Par exemple, toi, Jaubadi Dema. Par exemple, on a un bassa, tu as un basika, tu as un hambre, Katim Zongokata. Chéri Fanya. Kairi waran kai bella jaw wala esuma hanku matie esuma hanku mata esuma ho do unafiki shati matie esuma ho timagata esuma ho tija ajala ho de riali no unafiki eta litabazi ya jafa fenesi fanye jemdo juzenda hea omnazi yarengesho no de yapueshe javu aliwaza kwa bana ngonti eshe javu shibale ambagete nde ba udo utondo usi yola anu yala majanyongo azingara shonode amado ropo mafuria pa hakupele sazi lazi javu bahesha tende shitu msimate eda abunge ezamaruloni zozinu haina mndu mnafiki uongo anti wa hata uonjizi uvo mtu nake mnafiki ajawa nikazali yasojo mtumba fundi ujo mbaba alitigala iko wewe bawo ile mzee amdingali yao bwana raisi hale hamba gozibi amadola nzabaraka mbangwa gozibi ile tuluma hiyo gozibi abasa ngufanya furazi hamba bwana Asumani mheshimiwa koloneli Azali Asumani mbaba wahe fanya furazi witi adjective uje ndini hata basa Azali eda mtamao azala mtamao eda bwibisamba gurogo bankabatani ula danuka made bankato enda hali mdoka na baraka hizo desemaliza ha shauti hula mabairi tuna mana bitamani bas ya frank kambona we namna la waswili haina wallahi bainge mtatani kumulwana bato walo wadenyi kanza mkubali kongo wa wade egemdu mathalan mdafana hawoye jamadai hawuje mi hawa supe tiono wa supe nyume ni banu opale ka urongo meso ele giwene de minute giwene ele gurongo wa supe ala fo ngwa le moko tinote ebanu bo mstadira ngoto sho wa supe bo konganyisa wa horongo wa engopta chendire mekoti eutotoka kutoa urongo wa shingazi ya ushintu wani kutuja urongo wa shizungu kutuja usomea kila maulida ndo ngwa urongo fe uni kwa ndo somea ya shishinu watena ebanu mwishia wa kama dele pahala kaulila badi mumba tukatole ko shiba bangetika tutole ko shiba wow wenda wetena aturia maulida jannatu ana imhasandi ni meswali wa shali moibar kwa kuja shila wa isoma wale urenge shizu kujizir kamba bala wale mumani ya festival ulelesa wende hata ule shamba na uride il faut que je retourne derrière amamru ya hokarta la rudi asiha il faut que je retourne en arrière gebala laboti pia watu kahamba ilaboti watu kahamba bo mstadrani utajuzi watu kebala kusoma shishinua anduga tradize wao ambe kana hakusudi chao urenti alafunga mwanzo ke uodole afanye sharia au ensemble ya hanyu jende arma emergence salam tukum salamanani ya salamanani wa misiri sisi u amazali abana mtende bwa misiri banga miho dingoni mwanyu basi wa misiri wamba ukana hey ri utendeza ulitaizima
wabwekenga udungo nimesengo tojori chale janza pia fazari kwa ide aritende ya mmono ya baya ribe amamdu ya balagari ngamono hafe pia kotomeka jabana mwede nyinyi amuto jo msiliani pia mfe hasi ama ukana ekaritende ekautende uturune urita dwa doneri ko jombe ekautende zambe se autorita zinu zuma zidungo ho hezen ku zidungo kwa uhata bese zo nizo joriti yazo amge alinoto unafiki amjojo urila pizza ti evalue ti juwa ya ukana ngetende tambali imamu nyide mamvoti nyimka abo kamtina marenda jaujao andu pia wajoda askapata to parojeni fubwanai mbunanze kipu inu iwaswili hasala mabayi inu de enti ya hatu nede ya shindeha amani basi isi haina majali jovumbu weko mori alele bleu minga midakor ekwe ompira wode utabusawo ema jeune mjua kompira wanugwa jimana wanugwa tina nauzo nonde mziju wando mjua ndo ya kompira haina katinga watungu kama bayenga wala roho sheke mimi fahari jaban kwezi watukufu wa komori na mjua kompira wanudo utanganyawe mashababi na wanduwa ntipia kamna ambiza kuli wakana mdo manisa ho mbuna nze kipu yinu wende ya shinde ya salama enti ya hatu itoku hei juu tsoma laba anti kedo hea mpira baka Brazili jokangiyo binguni tiyo hea hamsomo ha amani ha uadilifu ha salama ha mahaba shanti kedo hea hampira wa mdu mjomba hangu muna mremu mzabda na madam shida hamba ukana wantu yanzani ni mpira ni upasuori wane ambona wano nize miliard toujours watu kwa mimi penjani kwa jauba singwa na pizi wao hata alafu ekani nika mwanzao nguna nte kipu yinu yade ya shinde Cameroon irenge Coupe d'Afrique jaita jau na mwele Cote d'Ivoire na mwele bahiwa wo wana rahana seke waja president hon sabari matamana wawatia haruma lagwi haruma ibu hata na msajaja waranze za muhimu wa Komori waranze za muhimu basi aba sawa jua kwa tinati إنما الأمم الأخلاق ما بقي حين peuple de Malaisie l'éducation sambia mtu kanebano ngoni ko ministre de l'éducation jofana ledo sambia minando konsanu kama nje bije parce que ngabo likoli zantu zangale tujoia bala zidihi o ana hatu ngebidiyo rifanye ziyo risomesa o ana hatu ngebidiyo le jimbo la toifari wake education ya usomesa namna hanze mnati mtiti wa hatu hoi haina mtu jabana tudamti binai ha Mungu wa hendes o hanze ntino wasi wako morida muntima haina msada tukanza ujebala ngo tuambie mdukana kengo jonaja ukuna urengeja ubala wendeza urengeze mali wendeza hula oyaja hibie malalao hendeza arumwendina oyabala ja arakontuka jana betsaino amade mru yenda hatele bekani ya jamude mpinezi tolo ezefilizi tolo wabake ishu mashila shughari atamba auladi alharam wana haram kwa jaranti mba hindo kati nemba ndini akina haramu ino iyo de mna mantenti iyo wana haram kwa jaranti mba hindo wonti juu yabo kati lezo tobia za kina haramu basi joka banu wabiri wana haramu banu waranganya innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahli wotongeza ewandu wenza shonga amada wanu ndia abantu wo udanganya basi wo urengo wenze sheo wawadhalilisha waj'alu a'izzata ahliha adilla wawadhalilisha warengo wenzi wawadhalilisha Mwenyezi Mungu hamba bwazali wa sumani hamba ukana yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat ndulana ilmu ode urenge fazuli toujours la mweza bale bari ode urenge mjoba wala jomfanyisa ze pompia basan toujours wana anende habubu ode urenge mustadrani tola ode urenge sedi dobi tola hatole koli e malezi haukana o andu walobonze mtukufu ngwajo kondani sheka wewe e mwanangu joja bo masihu yabo kuna ka ujawambe kana e mwanangu joka ukandro nabo zilere zinji ngukoda ena wandu watobia kadha na rielewane e malezi yo pangwa hoda honi no bonze
Faransa wakati mwinji mtu yakoda eno wanandao mwana wangu jolikola ja ile bala hali halala mwana uo ujo hali bado wala hata ikasanse muneni we arengeba telefona abo basi yabo narielewani ya ukana wakati mwinji uongo ubitwe daena wanaweka yao kwa tina dini kwa tina mila owenji anoketi wono bambi ya wana mafoto ya husuye malezi wananuwe ukana halo wazi watu kwamba kana mimi omwe ngamanzo mdujo ni bafatisha alafu mfikirio mwanangu tukaenda some mbayo ndio aruma hili ni hawla wala quwwata illa billahi wa hasbunallahu ni'mal wakeel na mwana وحفظ القرآن وانروانو تيباروانا مديما بحسي هاتا جوانا مبابا هاي والله برلو يونيفرسيتي تيوني وانا وافندي وانغو دكتور يوبر عبد الله بركات بحسي هاتا جو جاابو إيجا هازي كان مبابا هاي أنجيغا منا وانا هاتوا بس أتنبا دينا كارتوان زاروا كازي دينا لكي سلام wale waroro ni zemura mwaka ze François na Eric na Malden na Majidini na George na Tidilondo basi yo parwala François quoi utuwa yuwa timizi François na yusa uvurizo babala kwa kutufikiri wala oui putain comment ça me saoulé ces darons waudo wana hanyu mawazaya malisa o mano sao tuamba kutuwa yuwa mdumiza na quoi encore putain mais j'ai pas besoin katutamba ezawe rutoto walemba maele tsanyu ivemba mtu wone baba tena mna ipiwa mtu bisimba mbamba ni bo bele bela hudo bisao aruhada ino wan kwando le KFC aruhada ino ndo bakanda oneja habiro ndo bakanda ndanoja aringulo daino antrani wa heleo harija uja manzo no hendo de mwana wando manzo no hedu mwana naye de mwana wa hele kafiri basi nguto bala umono ubeli lo fikiro la karamore mafu tu bo mafu fikiri bala zilazo nore ama manzo fanya bedi ni papa umoneze nyile jele pale la fahari ondo umoneze nyile gudo jalo jilisa jao anu mapesa ya nguruda ale beza mikaba hataze shitsonga shimro nikemna telepran halike jafanya ndogo umnikemba iti halike jafanya ndogo ubodeze kanga ufikiri la paha msiru sobar bano leje matso ayinenda na wanalanti trato abalo undoze ko ufikiri zila rido obwa bila ikiti ono biliza hawazi zitiage ile disele zima onugilo na ama rido hono amale ile dirisha lipo wadwana hatuma islamu kana utawaza ikehende akazi zindizila uona kaza mbayina olamna mwana mshimtiti embayina ufikiri wala puhu ngelingo jalo rona bala babiri mbesene ziminane embayina shizunguila gei joko pulwane mabuhu ayina usiku wajopo mnato chabale bela si mndulo na haja na swala shangamle meo tibure kecho yede namna wana hatu wali ngaba singara duka ulinda karife wana hatu watu ko renda rwendo watu ko swali nda zera uono mrumba bahe zimuna hifadhi na ngabo wababa hawa hafa atijua tata hawa wafiwa baso wana tuona watero mafoto cha bala mbabango joka udangu shabu team sinde wahe azililo ti wano wana kwa uja sameza anigama mbaba avotiwa makuru kaja honda mbaba ile avotiwa ala ba yuja we bakida ida example to ngo kufanya sentenga za katujua ufashinu ndi bala kufikiri mbaba ara la dem forme des agents au kajanze wandu watengu nongo wenda wamsonya aba ara la dem faume ala fenda baliliwa aba wapambe atonda ningo ngobiriliwa omusizoneza jirindi ende tuna godafanya bashambo anoda lo wezenfi hamba ezalonge bahi ebalumi mndu na juswa demfaume na sonywa na bali wanela na twaruma kopwa na hanti wanirengeziwa jemzade ulolo heada ulofukaten ile longa mtoto lane de natuno magobo ile ndo bashambo ne de natulo ni lwane mihunga basi janti hambe ezalo gebahi ezalonge bahi wado wana hatu embarugo ya mwado de swala utokaika chaparoroha balenge udubuto toto biromoni ulaunje na baleka chaparo na mrumme shabala aina filimu ya wandu waroa daha rawa
ra gulila mwa pia wa more ya zobala. Ah, kezano kwa zirongoji. Putain, la daronne. Et tu sais, ma mère, elle me saoule. Putain, moi je peux plus faire perdre. Tu sais, mba hindu. Wala mba j'ai hindi, il a kanangwa wale mebe. J'ai la flemme. Mbo wa yaka ujawa somi la flemme yunuwa na wanu. Abdo bila. Ile namna waliyo. Mwenyezi Mungu kujua hifadhi kama wapenzi ya hauliwa wa wazaransi. Mwenye wazazi mluko jamwamba, uladi mwana hangu, ya somo hindi. Afanya indini ya chau katuja tonga mboje. Afanya indini ya chau hindi. Wo dokteri, wo avoka, wo ingenieri, wo mdu hindi mwanaho asomo hindi. Mwanaho asomo hindi. Sijua asomo hindi. Alafu mja mwisho kwa ware mwa mizinga wafupia. Owanduwa wenji banu shamdo kondu wafuma o hakubo ntijuba nudasiwa wana wa Komori. Owanduwa wafuma o hakubo ntijuba nudasiwa Komori nwana hatu. Ajale mazairu wa utwani sasa wa yauka. Amina kilo bidi za dhahabu tazinu ojo 3 kilo. Shantu huni kabon dumise. Eka ondumiza miso huni hanga mine inji. Balene zangu. Hazia unu mahaba katuanza asome harika tujibwa nindi ni hadi yakati alaide ka hanga mjana nzo bado ni humbulia kutakana haja naye alafu hanuka kana ushindo dungo msomo ino mana sojo soma hidi udo bairu hadi kati jawami ndakaenda likole marumbo ya kana enda bantu da bayo tinashindo enda himido likoli mrato da likola biri malusi ni angalie kanga bo muyembe hula udo na embe mdo apurisa marenza hula na naye mdu hali ya sese ujaza unikemba mma bobo mzee la de senyora na iso ngina mkerabi babanu eziri hunda banu zindeze natija zahe malezima ine negligence eshamwa filishani wazazi wa Komori 80% do utsohunda dujala mapesa yende ya takatela ngamjua wabwa inganyita yari mjaru mamale ni hata shaujokana mimi boni pankele jimbo usiku ila ukamba balengo homozini amato mapaske ekengu homozini unipangele jimbo butikanza nifa ichao godo berbesika do kume hende turki kado raru hende hula balengo loze mwana udone namna tukozina bamdo deda hama Wallahi bilahi namjibiwe namfurahi kese njema zicha. Namjibiwe mfurahi kese njema zicha. Shaka mnodwa uzina ama pahala la sumu bomzate bomwana mshohangu. Udo jipulile ufikiri bala ula mnazi wa rasikuloni ngondo wadanguse ele poho de salita ufikiri wala mzate ndo hamachao. Mwana wangu tuko mbada mnaje. Mwana wangu tuko uztenda. Ele twa yotu ibwando tikia. Abo yabakida amadwando halele we mabwe mabasi wano tuwona kwende ukanzi ukama bala kugezwa ni kojo bala uva yambashi pwe marumbone ne tijindingo wone haupia kututo ukanzi tile mwemi beze kabagati ni wao kututo ukanzi ukauva kina haramu uva kishenzi na unza tifilamu haina mndu ya vaya na ihato siku ya tufa uwa mramboni ekaka jatubia tuma hare mekostuma tirengezando emu tufa kisila mware maje idone maturki na mwakuvaya faula muhtaramu ujisitiri esa bari litova ile faula kisilamu register zabari litova ile faula kisilamu register abange iyo mna nukta wote kanzani mwambie bana yauka manu idha sakata ahlul haqq ekaridaza fayatawahamu ahlul batil emarenda lengo ajofikiri yokana annahum ala haqq kama nudo walona haqq yarmuzana gozini kwezi watukufu abati ya jwanza vumbuwe mrunai hawi yarengane na mrubana emana rilongo wauna hii de zeduluma de madharau de utovu adabu ufanyili wao baada de dhuluma bokodo za jirisiwa usilamu unu urambwa ujofa he dini ya hahe ujofa he damu ya hahe hese maliza hesho shahe basi uo ujenda mbevoni hauka wafu shahidi yabo ekisilamu hanzaliziyo unafiki bamnafiki wo hambilo place ya head office ya joka ukamroni ekebona mwana mwa dhulumu mambie ukana endari jeze mdole hakia heba utitambi yiye de namna ekebona mro ulo endo bim Komori haumu ikoni
ya jitole ya komiti la piziwada minu wana ma bonamba elarifu kana ujwa ujete wa mamba inditiona mana na siri jwa hiri msove ekakari na msove na to deklare wabo ya ukana gendika pebema indika kwa duniani mduni kwa mna shezirula hadoji sindi habo eke haja faransa ngujo ni kwa mna bateri eke haja faransa ngujo reklamewa yani kwamba hindu ya dohula ya tujujo kufanya hazi abo izonga mzambo kabati ujwamba nongo sheka yambwanga njo sinyeturi basi belu hahara wito tamba belu we krimineli ngamjo uranti ya uwa ya funga enda la tahula ya ziesi nyeturi mwabe fahari ngena ujewire yabo kabati longo ekati ndo mwazani yakana ni wanafiki ni wangu mwamba ndo kwa madizo enga manzo ntishemeze no mbuli ya mrwa regembu na kutonse kuliayo daza utambe sha ambia we ura yonda ila bajira fili dota wa ndo fukoni ndota ebana onda hubini njo fukoni we ndo bya jo ndani yangu ya janzo ya ni woni nje fukoni junda jinjeja ekutwamba renga aina shono de hulo ni shoda honi yabo au mtarimbo abo mzondo we macho shangwa mbukana ndo fukoni alafu katila urenge guvurtili na wale maguvurtili pia ndo bishija kama nzo mulwa olio hambia uswa jihadi ya hutolo beha hai ebanu athmani do andaume banu وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه تفمبواza tihakuni huwa rwash panela heyali heyaha wela sihali sihao showandwa ume garionao we usimbu fulonzi yanifu ekao kwa tuona ya ukana owa baba eka kwa tuona ukana wanawashe wanu hamadu wana shoha uzinu amana wazihifadhi wazilisa wazinosa yode risala mdondo ya dole shabanu hato wana washo wenji ezi ajali ma aswaba min musiba wanazinje kama urugo mihanza nitowe alafu tuka ujambe tijau yanelezi ma aswaba min musiba fabima kasabat aydikum wa yafu an kathira emisiba ihunda wandu rumema lahu wanu zado wenji do ajitolea hauka ngabo wandu wasoba ngabo wandu luna hasi kabati mzali ujamba eula somo hiri eula yo swali eula yo fanya zindahu kama tula mwana meula register itu pia ula vai costume ya verila dola herkese nyile namna ile bana uri jula na rumabati ngabo ngo chikoli na kuhindi wewe dani haundai ngamde kwa vioni sekomori mtashie mtu kadha unikeni mero umbali yabala atabano acha olange na wara majana shindana migoshende twabila tu abunde mbakirta mbimbu de séjour abumishiba hamali yo bo wenda hula ngebidio bo mwana mshoha nguu witi ebani yenge mndu mmewo obani wando watoze kushu warujulo izo pia ngebidio mndu mshe yazelewe shati zambo mwandoni mwema hadisi hatu banu ya ukana imndum ya aenda yakahumbize mwana hamba ukaya bomba tikairu pare mwana mshira jara mozise kengera dem ndume we yamlole pesa umbize bawone data naye uwode mbali ya waribisika uziswa za mvu egenja kubali bile na jotola honda honi arike mndume go jomdum sha ega mona woni wintu jaza walandi ni woi ebanu wabaho fir karaga bo mndum baba mndum zati utashe mwana he mtu du iyo ato to façon imi njaka uta hondo atubani force bari mdazangu akanzalipe wa hondo umebao ti yambirani wa dati ngabo ulonisi ngabo ulo Marseille wambo wando ume wamba wanujao lumweza tumu wanzao owada hautizi yebo mweza tumu tumbizi wa avaya hetu mushaka rjo wedua eke wandu heji wata ngatu wamba umkuyede mna kwamba na balengu jo kangwa nzo ede bale dado lezale ponti bahi ati jo famanti mwenza shonga abantu bizo namzali tu oshanga roba mguje bainishi emano to stamili mahamira ru emano to stamili hindi shale longo jomba kana rumbizi wa banu tumu ju alafu etumata jo isabasi emane auto hindi iyo ndiyo ya lazimu wandu ile ya ukana haina mkujoliwa ngabando ndi mabari wocha ngabando da waliwa wandu ariwa arikalifa ariwa cha walo karibu ngwaju wao wallahi kandungu za dhuluma chao muhule ko jomba mkaribu mangu ujona bya ukatende timthulumu chao mimi amwaniso au ka adhulma dhulumatu yawm alqiyama ariwa ni katika siku ndogo shana wa aina mdu nambe shawalo karibu wajwa injat fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin
rijuhanza rite ngabo darasa zinji ngabo nuko teso zinji shakuna ujowona wandu wafanya complot basi uposhe hitwa bahamba zuka zilindwa basi alafu kenzi udotea karna ujuo hizo ngamshukurio mwanama Faruk na nyiwana mama journalist nyoti pia na nyiwana ama ikayaonga mlaaniyo zetu abyambi zijirio bonti juu tina ushindo mwazani mdacho ambaye hanidiwaza vumbu waola roa ngazija roa maore roa mali roa nzwani nyoti pia Mwenyezi Mungu ndo mlivaniro ba wallahi ntujue ngeti ndabo mwamba wazenu gozinu ezajoka zihundo wakomori pia makatiano amina bizangu tu yafariki juzi kwa mrumahe para seda hadamu watu jara ngwa kartujua evanu hatwamro evanu hala tubarini evanu hala tujao wa madabal rahmatullahi alayhi yabo wajojambe watu wakartujua wapashia wao ni hadahu bin shaburi zamba orizivenu wao omwenga bandu wasove hao bana wala faina jojo kana walwa ni simba walwa ni voi wesenga buswalabo aweze mbazila zitubu abantu tusitombe makuli ya Allah abantu tusitombe zengo hizo hizo tidungu avec fierté mwanashe wangu Faruku Hombuda juu oimoto ya jola yane au kangu jojo hambatinda yanu mama mahindini maperoke atungo urejeza atatojo urejeza hizo ambao shayujwa hamba shaha kusudia ya hundani ni mahaba ya Mwenyezi Mungu na zira za Mwenyezi Mungu na wakomori watambi hao yabo hoka attention na mdoto unjia mlapize jawala wakabulapiza baduru tivumbu wa waikoni timu wa misamihuli wa mtujena wa Mbuda juu muhimili ya azali sisi ngamjojo uri warife aurife haina namna rjombo warife shosoni mwa Mwenyezi Mungu ujuhamba ya laitani kuntu mahum fa afuzu fawzan adhima masikini ngeti kadamino wakahamba hadha haramun wa hadha halalun shana jana gari wandu wanu harumo wahiba ondasi haina wanu wafanya hazi kwa tuliwa wandu wa dhulumi wao kabati mahakama wandu alafuje siwa babari dovaze jubane ze juma rijoke bwana we hawa wandu mjini hunu hafungu wandu hatu wandu muhazini shangu jo ya swali hamvu na mjo kana wandu kwa na ujibi wa mdunge haukawe dhalimu swala ke na uhabo juke na ukubaliwa niwa baba kabaka grupu ya wandu wara Mwenyezi Mungu wa mtuje na wa Mbuda juu ya bamba wa parazali wa mrongoza kabaka wa mtuje mtijite shiengo ni danyi na azali na wa Mbuda juu wode mwana hanyu mtujwe kaso mba hindu haju haji to wa fidia ndo pula shehi to ashahao nesa ukana ngabo utora Mbuda juu na Faruku hamba tijao tihaki wa baba wa mtuje na wazazi msaidia azalizo ya renwao mtume harambia watawan wala albirri wa taqwa na msaidiane harumaza njema lelo majournalisti majana marandaru kartushira hunda journalisti mzima yaje ya filme mbamanifu abo sisire rajo shendare dera rukorompi majournalisti majana marandaru ambe uke mwana wazali bahende eban lelo desajula ile shirika kanilo 2019 halibaya ala fulo 2021 desajula ezawa misu el kalamu alamin ema kauli ya ngorongo sondo el kalamu alamin yani wabio na mneno joko leti ndati kana mbwakanga hiyo kujaka waziri kujaka na barongo kana mbwakanga abasa waja ulona ezingo ambo kusina hindu enta tadhaka alamin ema ngorongo zutashendo basi deza mrutuo même matiche votre mensonge n'a même pas de goût ça ne tient pas debout ezenda boza hana taketisho himaja umriazi yange agenda bana rizifikiri change zitapalao tikana sha 2019 wana nome watizi ewa hunome hode urengeze mali pia kutaniso komo na mko bayi no mali na kanayo shirika damine mwana wa chamradabi na tijindobi na miarengeze mali hizo basi ngaranzor development ekutuone lapitali ewa urengeze la mali zaka hiyo ni mashirika yao mjamfanya wana emana na sanzi wa indimi ntunda induna halange juze won ndensi dawe na mbaba hobo wa mtsuje yenga hamayo ijabo le obo Fakharudini utoja utorisa sanya utorifungu wajao kejaja bana baba nya kabanu yemengoni mwa tufanya arulare jei
usisota harane la kai ngabo ni mdati nivumbue johari na mwanao enti mbaba ruma bo mtuje no mbude no ikoni mli hasara dunia ni no kamjahunde akhira einu ngejuka mageruma oni wandu hindi hata nuni hatu jorengeze leta ya kontiyo bango mtu amaka ba ministre de la santé ti wure wambage inu konayi we akabando boju o arabu wofanya unafiki urengarange njema wabaha halafu wadwamba اللي برا الله واللي جوا يعلم الله obonze bobona wow ndonda ni wono zahamachi amagari liba handu gari gisao shabalo moteri hobo shawa komori oboju zahamaji ondani msibana mkaswa yonti mahala hujaza wandu wanjiyao mali na midungurwa tsayiyo kwezi watukufu yo ipulwa hali yongi yo jao wanu jao enyume ni yonda abange ikamhimu ho shukuria ni hupare mu mwana ama mtukufu utiziye ho denonce ezetwa bien bizikiriyo bamgulo ujohuliba ekahudaza yabanga ryo shili anono ne yalwa pan ngamu imagineo engeti dabona to mafoto ya jana ya dhahabu ne liste de signature zila amfikiro ko radio komori wajenda wambe ukana wasim kaswa hauka ele shirika kuuli unjilia ozemali hunu komori wende na uhibwa chao o radio wajo subito mero komada zila et la loi ton wajo zanti et la gazette wajo zanti jamais kwa jajo zanti et maulama uwazishia kana mzazatu moroni ya pashia hante tabia jamais kwa jajo zamba et ma kadine ma juma procureur non c'est une société d'état yo que nous fanya betiza malizo kabati yajo zamba shabu waona Facebook mbona ulibendo bomjomba Facebook wandu wanua jijua ali warambua ala ifati huwa ndo ariwo makini ariwo katujibwa nizo mbaba yale baraka bwa ndo kujaona bila mnai daina dukumani wallahi la dhibu mdada bakati kumani katujibwa nizo mbaba yale ndao samba nguna ube unono umdu ambao mwina akili alikumani barangu tambisho so fizo mbaba yale ambao Allah alayki ya wala salamu alayki ya eda ewu jingana ulabanda ubi unukari fati unalukumani katujibwa nizo mbaba yale ndao nanti wone shawallahi kemba bangu ya tukanza fanya ndongo eki asindiwe yunu tijo mdongo za tartib ja Ibrahim alayhi salam ya korongoza mbaba إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ومبا وابدو وانا نيوها انجلوكم manina fati wanwandu watu mba wana nyoho tuko ngombodo tuko tunaweza ukena muo kuna ufanye mbaba mjomba Tanzania umba emali mumpemba wo kazojosuka tukafanga banu da mrenge koli wodo hubirili umba endambie wala wahema haka mabala bo papa amjoka kamnamba asumani ditodima papa au al-imam au colonel endambie jaye wa madashan fi afanye mahakama parce que les ajiri ya faina ngewala de mwana hangu fatihu zilati de namna za jokubali kwa na uparjombe mbaba hao il s'en fout oyo hanze spori wajona ndo hata hesilipo na kurusha zihula na nina wajombe na mjom kwe basi hanze jeunesse hakika ngarijwa mahaba ya fatihu no mchi waikoni rehimo desina karihide apano mashini wa papa jahimi fatihu jahimi guru basket na wala baba hena watanganyika wafanya bujirondo wangamiza madagazo ngarijwa ukafatihu yo hanzo mchi unu na singa sija ujao titamoti hufa engitsinda bo yaukana wallahi mlio jiwa hafu mkatujwa hiyo atoka hoenda au mndu abangu jeda mndoni ebagira mndu atukatito bwade dirisha ya mnara na jipulidi hafu basi mko na moya one jazila omulili wa wanahanyu walendwa zirewe mfe amuwa yede utarumweti wana urumweti yoke kamsujua ni mloko mori uwafatihu wana idarusi na lukumani wa komori usufai jihadi lila goma lambihaba jema daena ramadhani na wala auliya ushaitani shabanu urimweti yo usisweleta hawa idarusi daena lukumani na fatihu gena mtaze shetani emaza firauna mkomori alafu kweli ngamodo marenge ke fatihu katujiwege fatihu mbakana mbaga muri zangu na wejo kamido tuka hudafi wallahi kemba batomba ge mwa burifan
alafu yaja ndo ambayo hanze jenesi yohanza jao pauvre ikoni pauvre mitsamihuli aponga rjo hurenga shange video ufanye hata ni ikoni tima kama shabo ufanya baho ufanye mahakama ya mada fanya bo kanzo je mitsamihuli ufanye mahakama ya mutu no kabati tuhamba oenda wakauzina dawa nazalibe wa mutu kabati mwana mshe mitsamihuli amba nogo wadaza pia mutu haulawa idharawul atikamba bwa niwe mtu ani mutu amadagazo ulawa kabati alafu ngo hundo majaya ya ikoni na ya mitamihuli ewo bandi bari wata wo firo wo mwiti wo hibi wata entojotora damina nyimko yero mapesano wa mzani ngabo wako yero 600 euro ngabo wako yero 300 euro Allah bilahi yakati ata 20 euro mitisi hundu getende tisomesa uzo wanazivoni wa miswira uti watwaliza bala mrani bamnadie livre au mna 50 livres égyptiens Allah wakawiereze 3000 dola balangwa soma wakahunda wafanya zahama jihata ro wakaikoni ro wakamitami ro wakamitami ro waka Egypt kabati watoka uzijua rigazi zijuao maigoni mtu na josubutina bemtima na jola amini ukanja muona na zibutala mwana mshohatu marehemu paro amina bwana mhafu baada aksida yaifanya fia Morisi amina bwana halafu wandu pia wakata ucha akamwizi akaufira faraka mwizi farabu wandu wafu afanya jao enyi wakawiereze 300 400 euro mwede mbaki hata o ambehani wale mwananyi bo ikoni bo mitamihuli abantu twaba ontipi bien sûr halafu mreje hiyo mwede mhulize ordinateur mwede msomo mbakisi edi ya mfumo namba PowerPoint ya mfumo mdenge ma internet ne Facebook no YouTube mjibala mwede maba msomo tibure nti ya rora nyine dana kantina soma universite na timisi maoneze diplome na kantina soma dahubini na soma academy maoneze diplome wallahi ngamina professeur chrétien et professeur chrétien wo yopara Mr Wahid anabekana mrati ne daro amba njomba hanguja ujao yabo ngo tukawujawambe kana wewe do wakamrumo yema wodo wakausoma shamimi nafanywe hafla no wakomori haina mahala wakaya na bali endao nena mtuambia yata diploma ya jia onese kwa kweli hakashioni hakausoma ya jia onese ukana kweli halenda shioni au mwalika yuti bwabo ngeiza faransa bokweke mru hatirishe tampo mrungo duhafu alagoni ngeiza ngabtuka utamwa bihindi ngamtuka utambekana zinwe yazifanya chao uwa ina tengo wakaja soma wekaja wasoma dani gebanu yinu toka uniki wa namna yinu ngeni haru mwa za farat onwa haya hun abanu gari jaga tukahamba chao zinu bachi zinu tika ujandulo wazenfi ngabo izo nasoma faransa ngabo izo nasoma miswiri yabo ekamwende mfuze fiyombi emarumbo ya ungulwa autotimba nayi njemkenti mdamba la kata la jari la kata izo hanyu wanura hane japashi ndo lise ya moroni ino rane japashi anmiska ura mpira rane japashi inde lise ya moroni ino de lise ya moroni rane japashi ya yabo tihurebe inu de pepes inde pepes wakomori ngene de na hureba ki ne na timize misoma hangu bonze wande makatwaro wakati na hajabu wakufanya formation zahe emaduat wandu wapara wandu hamnyezi Mungu yakweli do na mrenti bali banu la tabanu la kaja tama bayetu elamna ya uvaya zinu formation pia rakawzifanya ngamjomwambiani kwa mtokujijua kamdiwaza ngarjomwambiani zinu formation nazifanya faransa zinu formation nazifanya na mreme yanu mweze Google ngamdo parisa kamas na mreme Google ngamdo parisa kamas inu ya attestation de pour formation arumeze ngoza aéroportuaire harumo sûreté aéroportuaire ça une phraseabili attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire gabo DGF formation Daniel yizo kamno Daniel ela kanda ela kafanya ja ela kanda ja
yabo ngamanzo enda yafanya izo utitaro ngo yambia abantu burongo banayi banufanya cha wenyewe kebidicho yabana mimi ndo tushindo fanya hazi komori haya ya mviontima shati jo fanya hazi orleti jo fanya abo jomba ngo do alo iyo orli alafu mazimeji wangu waondo alo le Bourget wa baba hangu waondo ajere Charles de Gaulle yele mana nakaonda iyo isabari msukono kwa kila abonga baadhi kwa bizo tinde zadini izo tinde zadini kamna ujua uona mtu ya buhita habu ya heneze mali za mfanya maka mtuona jena bila mtu habu ya wandu yarudia ambe ngenda shitaki bojorenga dimira kuna urenga dasyon samfu alafu ama ndongo weje haru mwandu wa mada wao ama ndongo weje kanyi wanadamu waadilifu ama habu ya hangu bobadi ubala ficho habu ya hangu ngenda shitaki endari linde bakar cho upara habu yangu untsere za tomreti ya umakauli yo comportement wandu unesi wayo alafu wasa banuma mbanga mjoni keda habu mbanga mdoma isaya tabasa ishi angarjo unika demili ngojorenga urenti ya uladi alkalb ngojorenga urenti ebango miyele wao alafu mdu amba mgongo hautungu engamyele wao nje mdu amba mgongo hautungu okale nonga mndagweda habu ya wandu mwele sana emunya je kwisaho msubuti mkenzi mdu amba kana ngojorenga urenti anura he diploma wadu ngo triche rahe diploma mdejani kwa mdoni kwa inuransi eke utimizi wazhari mdoni kwa inuransi inaomba mustakhraj ikomwelesa eti wandu wangu balola kaja sema hindo balacho babo wandu boko embaiza ndini za hobatibo za tulembele ya zalwani mabahonzi yani alafu wanzu ikengo wanzu waninji alhamdulillah wa shukru lillah alhamdulillah wa shukru lillah alhamdulillah wa shukru lillah Mwenyezi Mungu anibawana shohangu awasitira alhamdulillah rabbil alamin amuhimidiona hushukuria bo Mwenyezi Mungu halafu owandu boko ebahati ntujoke bana bazandini saho zifuma zisijo yabo ntizira ridwa ni mabahane zembuzi wanzu ikibaraganze ikengwa jwantusho ekamluga namba nyumba ya udo mrati teze mtu haina mtu njoto kadulumiwe kati shindika mtu dafi inu uzamba dobi harumwanyi nyinyi ya johibi wambandu ya valeur namna yuni ya toda za jaubas ekamjaona mwana hadi ave into jamba ise wantu tabia timu kilo 2 kilo ndaro ranus kilo ra robo kilo ratu muni na mrejeze dhahabu ya wantu faru badi ngurungo nai wani mwana mshola cha ebanuka mjoizi mwana mshola yanida nizo ya hamba ino hamba ra dofe na mwede mwambie mwana mshobwe weza utoe mapesa ba fahari ngeprengu jotoze zera tuyaza mashaka na uparu josia paka hafu banu ntina ureje ikomori tina uparo badeke ngarenda wa rafeti awurendera haferi towe bwana wivana apangani preba safari kana uparo jo mwana komori ina bafi mndu na bazalo mndu na bake mashuhuri kana urara komori sifiwa kadondaru haina mndu yapata zaheuti chewewe olanga limtsaha ola ngabo wandu wafanya komplo amba ntose komori bakona urendo wanongo wabwa bila higabo wandu wanambiazo ngamju garantisi bese wakanza nambe ndogo baba ngo fikiri yo bantu ndo danje aliko ali hasomeswe namna ula peke ula pizwa mro amba cha wanorongo wandu diyo yanza umri atwaliye yatuya tamba majabana yatiyo tamba majaye ifo anzihe ujwizo ndo hambe sheka do uteresa banu kaba aina mro tuto bwa likoli okweni ajonda abantu telefoni ajore mu mani paralisi na nyika ulazima kenga nyina akili mjokana banu fahari haisange vaccine kama lapizo kama foto ikaja tambati tripa batamba ukana na mrenge mapesa mrenge mwangalie ze lapitali no msomo ne ze hazine le dimani majino mwenje ava ya ufikiri mpira halafu kika mnegileje wizo mrenge mapesa ya umpashie mwende mwambe ngamo mani kwa ndo ari mpira wa mafiti bahabo na mshindo ani mapesa ya rumilie komori haina mbwa ya kakomori haina purunkula kakomori haina nzipuda haina tibate yewe aji wahele taifa wallahi bati maurada bona birashoni ngena ka ujamatini hunusha mtu kamone zo ngona joma biani ranyiro wa mzayani wa tumlelani nibe kaka mdogo banu tifa usombi banu ibidi mpulozi tswai kemsomo shema na mtu opuna da walitom parsaniri tonanvu yabo izoramba uzinu sauti dhuafa ngarongolea wahibiwa waulidiwa
wafungiwa elarifu ya paralyse ya remwe bali banu ya doja wodo tukautuhambe kana na mundenda zibenti haki dasi lero tukaudailiya wahibe dhahabu walibi mndu hende hamba ukana l'arnaque de l'année une dame se dit qu'elle a qu'on a volé de l'or wahambila ni wandu womeki wende hanzi hapa ngaminiyo banu izo hunafikiwa kumori kwa jazamba ya ukana wanomekiwa hibe dhahabu warudo wanika mndu akaulapize fami kabati ya zamba mndu wa bumalha mwishia ubeili usiku ya zamba ngamtoso komor actualité bawabita na mbenweza haki na mweke mjamndeleshe marabiha yamsaidie ke hanu vinyo ende ngurabiho na mwonese hizo batulamba hao nyimedi ya mlo komori Ortega bita eza wenza shonga wala uridujo ubite eza hedaula haki shaka mnauja na mfumta mtoluja moribitiza ushenzi no ulaba no ufumu wona bangari wonao halafu eza hatu wangu aenda aruma ukumbi wanujuzi jana baba wandu wanja mbahu mandiriri bahari ababa haja ababa wa baba daena bela njabe hanje mtunde ababa na bela shanga mjwe ya ukana ngwambao ya ukana kwa tujibiyo ababa wunge na haja na zalenda mndege hazini shaka tujibiyo abo injito la kufayo mndu shangwa aenda ina loteli ngwa wafanya hizo wafanyao sha umwe kwa tirabi na dhuluma waja republic warengwandro ohanza muziki wazini engama zote Qur'ani ya nyuwa Qur'ani mwala la mwale bangara zaki nyinyi wandu majotini wa Qur'ani nezeka suida gamjo mwenesani wo wandu abanji ya oidondo biwe anji ya toi emanana tuenda balati kanzani wone bambi yambwa na maburunku emimu hao ikefari ya jahulwa wahafu ya basi alafu wandu wa himi pre karibode bawoido ujo yaje ulo abokana na ushiye mdera mbiuka si wamezi tena karna ushiye mdera mbiuka sisi wanafiki tena karna ushiye mdu weyina so chabani yarengwa ulo yafe abo madabatu ya hivu yode namna makafikiri alafu tiwaona bontoba myamjwambia Imamu Azali Imamu Azali do ishiya ndo biboda balamati Imamu Azali yodo ishiya ndo bi ewe edo ishi ya mwanadamu bukwa ina mdodo anzambia tija uyo amba bongo jenda za ngojo fa basi afu mje mnambia kana tulilia baba no enti Imamu wala yo ishili ya ndobi mbeto unafiki batiza Azali yodo ishili ya ndobi mbeto ulaba baga mjwa ya ukana uwo mndu wako ekado yiste mwanadamu utoka wuti mndu wako yuwaza mwanadamu haizo sina paro jodasa arumwe bwana yinu ngamwambioni paka emunyi haki ya ihundu haina kata ujokana haki ya tojo ihunda kare na uparo joda za izo ndizo nimwambia wanibana amuga mjojo hamba haina ndo mchoka hanza ngamjojo kulila pisa ngamjojo ambia we mkaidi we mlemevu we chao ngamjojo ndo hambira mna hiyo alhamdulillah rahane janjano bwana yinu mina mzee wangu tsoi Mwenyezi Mungu namlibendro yanibarikishe yanesheye ari hadisi yo timweleza ukabomba engemide nandana ulo wa ujokaji enge utoja hamba ti ulo wati fya ujokaji yabo o wandu wa lona ni anjema wa khairi nami wambashe welew wambashe imaranzi babantu ngabongozi nji o wandu wa lokomori sast haja hashukuriye daula haki bambati fungwa tikabona mafoto ya hanyu na minja mwariani hindu tikabona ndugo zinji makawzifanya abo mitina banungo bo fakhari ya umwambiani ekatilukana Mwenyezi Mungu jomlibanindro ekatilukana Mungu ngujomlibanindro won zinuza hali swafi mafoto yana oyi madam Laila ekati fanyina mnayu maudu mrwaji hadhulumiwa badeke njazijua shamimi wabwa haina mrujo fanya ndongo bokoti ndizo ngamjo mnaswihi hasiri na sitara nambe namfanyeja unamode maoneja ekati ndizo yabo ngarjomba kan akamnaujo udhara uonye haki hiyo ekati ndizo hatartibu ngarjo faria hambabi hatarielewana shaka mnaujua udhulumu wandu madhara au marede mamba nditsona maana kwezi watukufu narikera tibayi yotide namna
narikera dibayo side namna gelazimio o andu waketa kwa mbona mafoto ya ndo usiku na kau demande o andu ni mdada afanye ile foto ya kanza kibala ngwa ila pisao shoma mfu andu anambia fare ngo la pisiwa ngono eso pia zifanyi watierewa kamibano ekamuwa wandu ekamfungu wandu ekamhibi angalia wendo vile Hamdani wano mkomora obo hiyo ando wa Uganda waja konsiju sigura ni zirunda kutwele wezo nambao gabo ubaki au mazile razili enda angalia banga bandu wenji warongo wao ndo alona rugo zinji ambao za muhimu yao alafu lelo watukufu ngamjio nionese ya ukana ngabo madoktori wenji wansiju banu mufti na rambeola hulwa kirasmi daina alihaji Jama Muhammad Hussein Jamalun Nahari au Jamalul Laili nyide mtu wao basi wajeni shalonga wa doktori Abdul Hakim mjini Mbeni Dr. Said Burhan doktori wandu masoma sharia na kanuni na mtu amineke mndongo kaza la tujamdengeni jawadi mlaten ebanuga mtu wao kona nyasi wa ulo wafu bo Dr. Abdul Hakim bo Dr. Said Burhan ni wananyanyi ngamjua ya uka abalago hadafu ngwa mahami sanubure na watu ka urambie zijirio basi ilirifanye tension o Dr. Said Burhan na Dr. Abdul Hakim ngamjua ya uka wana hatu watu ngofa mobarini haina usiku ezabari kabati hazi kabati unono kabati msomo kabati marongo itoka yonti wajihundu wajiri barini ngamona karishimo nyasi batana sarwende nyasi ndoraze mali abondo tukawa vile milibano ndao shana mdojo kana na watu tulifanya nongonko akahoto zero za tufidia zero haku na mdoli sikini ambabe kala la ramba karsuhenda mdoli ukabala dizitambo zero nao assalamu alaykum ranzidu rasulamba hindu lomsosa rasulamba hindu rilomba hari nisojua bana tujanengwa kazi na urengwa nabo zero ngizo mangizo arangudo siku ajana sabiliza masihu kanza alifanya msafara waenda Gresi imma waenda Benal Bahari hoe meli ende minyiha yandi sonja maji hatomotori upuliha Bakobari ni hata ila sararu za mchana za asubuhi na polisi ya Gresi wako Rizingara samahani mtupokalo msiru ni mlala nsimunga msiru ni mlala nsuntsano lala nsuntsano msiru ni samanje sambwari ndongo kasinyangu wa imma karja ulabia maana kasamba kanarju yatujoeda karja ulabia kada sina na nyasi wanji banu wa makamerune na makongole wa imma wasawa baizwaru mwemna ipotemzi mange hule chawe mwanamshe woi ne mwanamshe woi wa makongole shasira dunga banu sima makomori wala yodela heze habari walivuza banu ngasibana kaba narishimo nyasi batana sarwende nyasi ndoraze mali abondo tukawa vile milibano ndao shana mdojo kana na watu tulifanya nongonko akahoto zero za tufidia zero haku na mdoli sikini ambabe kala la ramba karsuhenda mdoli ukabala dizitambo zero nao assalamu alaykum ranzidu rasulamba hindu lomsosa rasulamba hindu rilomba hari nisojua bana tujanengwa kazi na urengwa nabo zero ngizo mangizo duniani karsu twasi tofiniwa karsu twasi toheya subhanallah subhanallah Sibara songo suba yasini ndo ananirlo ne bana ebanu ye depart usukwaja na mumandi sasanga riandi saranti 19h alafu honjia hiyo dauna asubuhi njia la 6h ye problemu ikahindri hata mwanzo wali mwanji bahari kambi monsi ya bili yemeli ninyi msafara huo kwa hemeli ila kapashia ganzo meli toka na suharana ila alafu ifuha Mwenyezi Mungu ajalie na shofera ukamwamini hao shofera kaja bale videti nai ewa kaja bale videti nai shemagi kaja kana gidi toka yote tuko jibeli ya wasi okay msafara ndo tuko jibeli ya wao wasiendeni joni kwa nyanyua bakishara watu pashie na showaje na waje Ajapa si direct kakochanza singu ajapa si basi topasi kama mazapa daini basi mnasojaoni tabione yaka watu wasi ni sisi tukiri rejei arangudo siku ajana sabiliza masihu kanza alifanya msafara waenda Gresi imma waenda Benal Bahari ngamona
anwa komori abongo baina almauti wal hayat iza barwa ko pashi wakana hazi njema komori watsawa ondewa rengeriski hamada zile ngabo waloa wade ngabo watuna twamaya wono wenda wasoma watu uone hawana damu ngejusi tabi hamada zinu ngabo paf ngabo wandu wabirili yao mipaka eze tabia ziunda wa komori maore wallahi bilahi banamdo shange ketisha mdamba ngodo maore kabati mbani dhamu ya ukana omwe na mazinga ari sharabaki adabu na stehi sha wandungwa uhamabala zila hayawani za njia maore enamna watrete wao kwa batima yemdunga nzu ya heshi ngwa ngale mtata hai ngwa ngale mbaba hai ngwa ngale mndu mshe ajundwa jira bari ne namna ino ende hafubari ni na woti mrujo utunga yeti mrujo ngo tukayonti tsailanga bo wanaume ngabo wanawashe bala ngabo wandu waparunambi ya ukana waka wandu waka utraverse e desert zembidisi jima liti Senegal wende hata wahelele ya wandu wawazia wawarenge wanawashe wafanya hizo wakaanza hata wafu amina mwanashe wangu uparoshuma ukonge Marseille yabo hamba si sirido renga haina ya hafaru mrobarini wa emerira pashi Tunisie Libye tijinda hubi ezen wezo tipia on lui pose question et nous zinza bari ko limda subutu enda pashi yemeli ya toujours tunga toujours fanya jao abange ni ma docteur ni mafundi watu yede namna mru ya tai habo rane ja blocking amanzo ishezo namba uranzibo tiji hamdani Jafari banunga mibanu utambe kutia zali kutidaula haki ya mafiti yede namna mnafiki mudhabidhabina baina dhalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai owa hibaze mali komori dasi ratuparo fanya hazi monti owa wandu walo ihondo owa tongeza watu la pitali watu msomo watu nono de daula haki audo wakaya waliyo ewa muti de daula haki ewa madagazo de daula haki ewa bulia faina no wa faina de daula haki ewa tongeza mchona majide daula haki ewa tongeza mchona majide daula haki ewa tongeza msomo utiyo de daula haki ewa rengeze milioni la waihawo nzede daula haki ewa renga tuna kayo de namna mndu mnafiki kuti hunu kuti hula kutusaidi yowa ulwawa kutusaidi abantu kutamba uko yaruma daula haka ma parti ngesikini ya faina ngesikini ya bapale baile temu no kimrat ujojiwa ujiwa jaba pale ujojiwa urendo aja Madagaso kangawe mmadeshe itwa abahati mbika bati la pitali yabo joanda pashe videti wanu waipashia wenda wakauzihiriwa basa urenti utiezela fudi yabo tena paka upara uno no uparashikale kumwa benze udazejo wandu ajiwadeza waishi yao una manzo mliane sheleze kwa urongo wanai habajao shamtoza mrambe maja kanti ya rumweda inti azali ntihun anto unafiki ngeizo zijiro nti ya hongo jibiu engaweda huzanda arumanti utona mwenje utona majibu atomsomo watu hazi watu mahakama yabo tukamba kutia azali mta inde shaka ya Facebook mtujo wa undu Facebook je alafu mdo bagamda pizi wao serikali ngene ndoda ngiyabo imana uto wala muhindi unambi serikali ngene ndoda emana uto haina mru kwamba kana minti daula haki minti azali minti wallahi la da wala mnafiki wala mru azali wallahi la mfim emru amba minti wanu izondabo sisi rende sisi njama ndo akarma party yakaya sha midamina wandu ratuparo fanya siasa rilo republiki sisi rende sisi na mabeze mbirarenda basi ngatu mabeza azali yabo mndu tsungwe mala walo haki ndenda wasaidi ntihoni nti warendeze na nti warendeze nje nti harazao zembi nti harazao zenje au amdisha zenje kutoka kabo abongawe hama utawo abo suwa kujabali suwa ujuhamu suwa wetimwe mando nzima yabo yode mndu kwamba kana katuju quand tu vas reconnaître que wanuwema wakati ndao biutoka ujua kana wanuwema tunafiki ekakuja ile wababa sabuba ila leo unaona wananyasi ta wanuono kwa wanu ewane mana wako pashende kufikiri ngabo mndu mkatari ngabo mndu morisi ngabo mndu msesheli yajo pashi yamede namna yinu ya bengo data maisha wala kanti suwango ndo ya firo ya lembahindu suwango ndo ya do abanta abota wala Sidi Muhammad ya lembahindu suwango ndo ya rende hemezi hawi ya fehanzaya abo emwenza aizi emwenza shewo hajihundu hajiribari ni bainge yajo urani fi uelewa emwenza aizi
ujeta waende ambe mgunrenge mgunu waswilishe mgunrenge mgunu waswilishe no ili yale mbaindu ya halali ongabunga mdejenyi mafundi wangu Dr. Sayyid Burhani Dr. Abdul Hakim na mtanganyo na nyanyi mwabie mufti na alihaji ukana dazabo babanga riorti jo pulo zitwa shautende udoreme ya zali Goma na biye mwanama mjini tujini yala makauli ya kaula si mwele biala mwenye baraka wa usundola wa wanwandu wa tujini warongo wao wengi wanwandu wa Abdala wa Saya shanyi wandu wa siya sanyo wararuri mnogo zani shanga namlideni wanwandu wa Abdala wanwandu wa tujini sha endini kwezi watukufu mzee wangu Hassan Hamadi mzee wangu Muhammad Ali Swali mzee wangu Mwinyi mzee wangu Barwani mzee wangu Tosha mzee wangu Ashirafi mzee wangu Kamilu Karila dini mjoka ufanya hama mkazi maskini ange Yusuf Hamadi bwana honkazi hapreparo mji mtukufu wa mkazi hausisi moroni beti salami yao wakati yo haina na jokanisho tijo hinimali demdi ya joka ujambe mwanzo ya rengensinu ya irume kati Yusuf Hamadi bwana ba wodo ulona wenyi wode ya puhaba hanu ekenga buto mdunga abo wometra karowe ba wode ya wanesa ukange na dembeni sho wadunga abo nguna rehemwe miji ya hatu sira dunga abo si wenyi Faiswali na Mutu na Madagaso na wao nguna rehemwe miji ya hatu no wakane miji ino nguna rehemwe miji ya hatu Yusuf Hamadi bwana hutukufu wao ndio ambaka mina ikhlasi Mwenyezi Mungu ajalie ikezo kweli ngana ikhlasi watate wala tawala watate wa mkazi watate wa rahafu watate mawatania watate wa subuti wabamba kati yabo ni mshenzi ujo uterekea bari mone bambe sikabati ndomo mtuje ujo biramde yabo usamoroni tena sheika wa hukomi yangu wajo uona akhiran enfin ngabondu wa jua we valeur ya miti hao ngabondu wa jua we valeur ya malani wa poa ngabondu wa jua we valeur ya shewsha hao ngabondu wa jua we valeur ya ishwaloni cho tukabuona wa mkazi wende wareke Yusuf Hamadi bwana ende adome yo hazali yarendo amasali pierre adome yo gauche na droite emana ya some ilmu uro Mwenyezi Mungu ujo izo yambao tinda wanu wa hema kono ne majanyongo ke wende wanu atango tujwa wa amangala wa poise ndo ba manvio yanzo idekole basi au yanzo ya terise ya hobo hema biyo ito na equilibre Yusuf Hamadi bwana aonesa wa mkazi amba kanti yoba kuturongo kanti ya bore ambiyo ya ina mshenzi ujo fikiri noza utereke yangu joona maskini miji ya hatu ila ibidi ke mkazi de kapitali ya Komori egeste ila itokanta iwonese kana e patron ulo Komora basa Yusuf Hamadi bwana honkazi Yusuf Hamadi bwana honkazi ustathi baba la wala somo Mwenyezi Mungu ajalie atikejo watende wamba wasomo waja warotensi hiyo wenyi wajua isho wadonisho walari mdongo za tara kama mdongo za fahari ya zia kama mba fahari ya tao na mwishizo ni mwabia wani banu Mwenyezi Mungu joli banu wanda shahatu na wazata hatu na wana shahatu kama wabaka mturanza ngo hariba wazata hatu wanwaji na wababa hatu wanwaji na wananyasi wanwaji wobonze usikwe mwana mayaka ulo la sama fi plaisir Muhammad Ibrahim Baru fwele tengo la mwemilia mzata hangu chola juzi mhambu ya washidi haka ulweze mwana hakama atojiunga toa 2000 euro ziwi majana maidi amba izo za hida haki ya tono nyanya basi parce que sinde madi engenda jinduda ene mwana basi kabati ya mduka abo corona tawao tenerifu yao she watati wakana nafasi hida haki mwende wa mwemilie mwana nyao inga sina mahamira ngaranzori kenati undo unyanya abonge kenita tiho ikoni au mitamihudi mito tiho pari au ni tiho barini au ni latiwa au ni tuamru aina wando tukanza wafanya muhimu lezi amali za hangu Mwenyezi Mungu ajalie ikembwa na inu na miwano liwajhillahi alkarim wa dhiddu dhulma contre l'injustice basi elarifu wallahi elarifu wanama wala pizi wabatirenge foto la ukana na mwene elarifu za muhunda tilapizi watitwele basa ngaboni para obofa ibanu garifanya ilarifu simple signature rijuanze motroi
transfere bala pitali yao s'il vous plaît barishindi. Okay kabasta. Voilà, ikana ujuha banu tena na mtsaimba hili yao ya dokanti na mwanzisha wale jabo ba 300 euro yabo basi nike makarti yabo basi ndiyo bahide barugora nsao oya isahangamia mahamira ya paralizia turatrapewa na mtsomrenga mjemu mwati ya mke mbahiri yabo ya dosindiha au yani kwa na beki yabo kana uhimage ya jani kwa beki halafu yanzihia muri mwati MDPH maison yahe ema handicapé ya personne à mobilité réduite watu jushindo ugenda yani kwa mnahiri yabo ya dosindiha amba hapo basi kwa hizo ndizo raambiwa yone barugo fakhari yitahao shamteli mumla tahula ina ulo mwale haja traité wa mwelezanyo ola mwele wa mlensi 3 ans quand même badi hwamba shakwa jaishia hwamba kwa jaishia tanke zenfiyange zijaunga mjohamba hata wakati njovufa jakish kijowadunga kamdoto tulambio wakoza uka utire danzi na mbuli yao ndo warege makarava shima tugori sekuli yayo kamdanti abonge ni maulama u mafundi wangu na mvumbuani ba rabitatul khairiyya ni dari al-ifta ni mahkama ya qudati ni makhatibu nyoti pia mrampara ni Mohamed Hussein mwanama Faruku mbuda juba bana miushukuria belu tikaya bongo aboka usawu kuda we na fakiri nwana nyanyi amadibinga mobo Mwenyezi Mungu omwiswangu ke mweme kenga mndalo hitwa asibabu yakanga ngambeza haki nyoti pia ngari mwana waoni ukanga msurumeneo hamba mtango ya 10,000 euro nga msurumeneo halafunga mwanzao mapesa ya droit suili 80 na 100,000 euro hari ko jambe tabu ira tidingosi ngo yomdu majana matano telefoni décharger ha yotum telefonia wana pashi abantu kajana bele gauni wati mdika gauni la Maria chikajan liva abage mtakwa tatulu jonda mkaunu mabahata wati mpata magauni la Maria wati ndati hulu mabakuli chakabya utakatali patika papa katali katali bomabefari yarat sabari maisha hamba ngabona hamba ewe utole mbele ya gauni la Maria haubakuli lazari wenda walirenga pati Dubai mrukaja huliba alo husuru mene ilo la 30 euro au 50 euro ala fungo ono mru harengewa 2 millions ngabo mwambia renti soma badiri fanya chao kamranti babo wona fiki emba ilo bano problem mto yelewa banu mrujo urenga bahindo ende harumia ala famba hindo ila na muelewe ntini yo namna jendu kwa urambursi shabane mapesa ngayo meki edhahabu ngiyo meki mapesa ngayo meki kabati jambo meki ko ti mapesa edhahabu ngiyo meki geza barondo no to niko wenyi bana mnendo wako si wakomora signature na mwiti ebela arifu rakaja fa bainge mbidifu ranziba nusiha hufu shana mtsorenge babilabo ya jarambe omba ganyi yawo njuha yadone semba majija ubasi mtitorante roho hiyo yangamia inde mana rtudasa shante wane mwana shwangu hafu Zainuddin rahmatullahi alayhi shimeji wangu hafu Bakar Ahmad mbabana wali mwana mshwangu hafu Fatima Saidi zuki wangu hafu Mwenyezi Mungu awarehemu wote pia na Waislamu na wafu hanyu na watu wote pia si waranti bitido wafungu abantu bariketi wa shele tamana mambele dua wase wahangu zekasimu mjomba wangu wote pia Mwenyezi Mungu arehemu wa karibu nami na wahule na wafu hanyu wote pia ya jari rehemu watu karifu shawo njomvumbu wa Hamadagazo na Faiswali na Muti na Salimu na Faina na Bapale waangamizwa ja urazijua watu mahakama parce que wala quel que soit wajofa shangara nzuri jueza bari wakaula wena mnaima izoli amba uvana mkina mdenti fara rongo wanai sha kamjaona emwenye dhahabu akatenda yeta hizo ya ambilwazo kamjaona edhamana izo yambie mwenye ele fichana ewende boy endesa karchogo par balara magarjo parra ishi angarjo ni kadiero ke kututahalizo mapesa ya hoja ngojo reko kuna urenga jao Allah na bonga nyunu msurumene ti pasa 50 euro bi bon ta chemba bi ino biralinga
areze bien kizo 1200 bo badiali sabo tukasa 200 hapo tena armo midio alafu mwisho kwa mndo hibi wa plus ya 80,000 au 100,000 wanata selekishi na bala 50 euro iuta vertige attention iheya ure mwani mbahuma estomaka etuto udigere asibabu 50 euro au 100 euro za mtango mndu mzima yatu hutangia ure mwani vertige ngo tukaudanguha bo banele girila ndo tunambelo mkaba wa hindini mndo so unafiki bande sharu wasulisha abantu inde sharu wasulisha abantu do unafiki narikira adhibu wa komori narikira adhiri Mwenyezi Mungu mndo tunabazinu kazi jani hunda babanu ekahulu awa wetilo ujuka udai abakati hiyo wajuka udai de maisilamu wananyuho do wajuka hamba zinuka zirendwa inti haki wao do wajuka udai wakati hiyo mdatula makana zinika zani husu yotile kisilamu ya hatu isilamu mwanya na isilamu kwezi watukufu karika radhi ekemru hao no mwanya nya hundwani tabu yambati ezinuka mtu kamba jezi ntobi ya mada zinu komori wafanya investigation wandu watunde mroi eamu wandu watunde ndo yakana balanga bo zika komori zika hule tazimge tsungo jirunu we mdu akajeshi ngabo mkomori ya jusa swala madalini ila mdu amadoi zim ewe ye mdu mshahe ngo tukambaje mdu mshewahe bwana we ngamjo kanza yambeje kwezi watukufu namrabi izo mdu mshewa ya bidia zambe wanaruka hamada wanunga ngamlida ndo kuhindi bure burwa abo wasare ndo ile basi ekaridaza yabo warendoze na ingwa tufikiri kana bala wowo do warendoze ndo inde bana bokori renge miade usoni wa Mwenyezi Mungu kana na uparo jodaza ribulie ezetwabia zinu zikazani wansi juu hatu ujo kanza risaidie ngujo risaidia uto kanza basi rikabantu kaje ka urongo nyoti pia wallahi nyoti pia nganyo kura yukana haina wakati ndo parisho komori yabo basi tinauone hatena duniani ngamjijua ondo wallahi ngamjijua ondo shanga ni pre daza rekati daza no parisho mdo ulwao ekanja daza no parisho mdo ulwao emhimu ngamtokana ramirani garjo wasuli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabo kairi ni irari accelerator ila mhenabe njini jokana omwe njaka mnafiki ni roho hangu ngabo ukweli waho ne roho haho ngabo ukweli waho na Mwenyezi Mungu ngabo ukweli waho na wandu wikayo winshoda wana mwana mahafu alhamdulillah rabbil alamin ya tukahaulo wati jolindi ya wandu wambe ngwado mdaidiye njeni hunde ndo kwa mada zinuni wanao Mwenyezi Mungu akahumrenga hamrenge hena mna yakahanza ho mahalani yakahanza nasallallahu an yajma'ana wa iyyahu ide mwana ma mtukufu wikayao ngamu mtoso ngamu mshukurio au ka ezendo ngo ufundi ali haji ya zamba kachalinda ni kwa bambu ya ukadeza himdu anambia uka hai ibana ba habu ali haji godo wali kaushi riremweze ala mtara habu ali haji kutwambia azali ziyaizo urendao shango doambia azali ya ukana side ranzo jeri menyeti na ruwaremeza ala mtara ba udwa jimenyelea halafunga rirendo uka side ashabul fil side makafiri wa Yemeni ranzo jeri tensi atwa makudi wali haji la ilaha illa Allah tsaino na mone we mjufumuo jamdobi do arongo wao oyi mjufumuo jamdobi do arongo wao wa komori kena kirondo wandu waeshi arumandongo za mafiti hena mnaini wala jimi akambokana ebanu afanyaja wuti de mwananyuho kamna ujua tobi yambi za hamada zinu mamada zinu kamjodas tia hanyu iro mwana ndo mada wan les sentiments de gratitude amtseba inde matando qui témoigne de la sincère à notre profonde reconnaissance cette cérémonie inaugurale à son excellence le président Jinping Yang Jong-kun pour la constance de cette tolérité agissante qui est non seulement une fierté nationale qu'un père de la réconciliation nationale pour consolider notre marche inéluctable pour le engagement et notre implication dans le lancement
et que notre pays est classé dans la catégorie vert, relayant et de la région du sud-ouest et de l'océan Indien touché qu'un sujet pour que qu'aucune problématique ne reste en suspens, le déplacement et vice-versa. Le secrétaire général des Nations Unies pour permettre à notre pays de rayonner encore. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est bon, vous wanadamu. Zamgutiza wanadamu. Yabo yode kama mimi nakanza mwambie ni yaukana na mwambio wariraria wa jusemindu bakarina ushemeza. Na mwambio wa provokeo na mwambio walonenzi. Mwambie fundali haji yaukana wandu wa daula haki uhenda republiki zemfumbili wandu wambati jao dobia uloa wandu wafungwa wandu wafanya jao wautindo wa hibeze mali wandu waparswa Dubai wautindo wa uwabapali wautindo wa uhamadagazo wautindo wa tongeza zelikoli wautindo wa bulio wa uwafaina bufundali haji wakana baraka karadhi udaze jowadaza sheka hurongoye na mnaila ukaorembadumwa basi mnyezi mguye wa haki haina mdurendo na yensi hatu Mwenyezi Mungu na mhukumu rekango bonze rekango ndani haina mndulo na makri na haina mndu saidiwe dhuluma idiwe kango joka ngu saidiwe okanga bo wajinga ngabo waje namna Mungu yahanza basi Mwenyezi Mungu na jaalie insha Allah Taala yaonesiwa hun duniani kabla al-akhira kakana ujawa mbengo jo usemedi wa ashabi al-fili kama sidira ntajeri menyenti cheze twabia ne zemali ne no fujari ulo bontuju yabo uke kurongoza obloda na upashamvyo da na mndu utifasire aya lelo buli azali afasire aya utifasire ba ufundi wangu ya babu kuna ufasire aya wewe uono azali zeto biazirenda udwamba wide fundi wangu ede bulona akili komori ya jokaza la somo misomo ya dini gaja kifundiwa I know brother Shakor abenge watukufu na mkerathi ali haja regete renge waiche geja mamaso inani geja kapiteni mzauze uromoze kufura avurizaze tushi apuwaze corneri apuwaze penalty aina yanza ge mndu mzima ge comédien ge alimu ge député ge conseiller wa azali ge mnashioni wa azali ezenogopia ngeniso ali haji abasaharika usawukasile ashabu alfili ngaranzo rijeri menyeti ya hatu jaemeni shakatuhamba owahibao owawao owafungao waredozenai alhamdulillah rabbil alamin almadiramba unsur akhaka dhaliman aw madlum abange watukufu andartike wale ngamshukurio hamara ya saa ya media mbitao zenogozo ntipia Mwenyezi Mungu jomlimanindo media mbitao zenogozi jiri yontiju mone sao zenjema nezembi ekanga bonjema komori shabo tika ufanya mizangardo ya ukana watike mndu yaona wandu rauliliwa no wandu warifunga no wandu warihibia hawaranti ya jada mbabo faha utambe jao babanu ngabora hamatuzijuo nyoti pia kabata kaudoka balanga sina dossier za Laila yaonesa yazitoa wazisini shabona onesa jana de wandu warambo kwa kweli heureusement je remercie encore une fois comme actualité d'avoir montré ce qu'on est en train de dire que nous ne réclamons que la justice. Et il faut savoir que ce qu'on est en train de demander, ce sont des choses réelles qui sont volées et qui sont là. Pourquoi on ne nous rembourse pas? Avant de me dire de ne pas réclamer, va dire celle qui l'a de donner au propriétaire. Namniko wenye zinduza hao namniko wenye zinduza hao basi wenji wadulumishi hawazamba shabanu sisi likaba japo ngena mdoto unafiki nibaza telefoni sa unafiki wono unagenda kufuru nade mama nade mdoza nade chao chaka mnaenda mwedamu abyazali kaireze kufuru za hangura hano unafiki no ushenzi no ulaba no udufumu wo mdonu wo wallahi kairona imam jawazi namba ndini mwaba wazini zikufuru zinu Mwenyezi Mungu aniruhusi ukana la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima bali mri adhulumi
ebanu uzabari atoselegire ewa bonti paru judaili ya mru bareke numba ndio hango mba yo la simba ekasimba ngiyo uyecheze mbazi Tanganyika emana azali ya jo mangamizani dabo masambalia na nbatsomba pakade hangu pakade anjio mijini hanyu hamsampanyani harengo mabibi harusi ni mabwana harusi ambohoni haina mrumili ero amtafanyani shenge mtamtanganyika wandu wanatuzulifu basi ajo mstehine miji hanyu ngene de unkazi yaba saende yaone ngene de unkazi sabari unkazi waelewa ngamjodo tara we miji unumji watare ndatiri niketare hina majaya garamba wezilio aba sainu watukufu aina mduna na suhemu anyanya yauka hadha halal no hadha haram zinu kazirendo kairijau wakati hiyo ngemje mreleze shabala ukana hakisha ujilatisa shabala ikawilike ufanya jao hizo ndizo kati jo mwishiliani shatanke mmono kemdu wale ngembu dangu ndreyo umransi utishemeze bawe na kiyo haibaudi wana sibe ngebo ni kozao ebon dum made ebona ulawanga mazuntilile ebanu kujadi waza ebanu kujadi njadi waza ukonga bonroso ngabonroso ngamsoma obadiri hamajana matano mahibi wazo ngojon libazo teni Mwenyezi Mungu shaka manzao mrihibi wa milioni ya dazi tina udaza tankeze fia zinuga zijao abo ujuka telefoni uongoza la security au ma telefoni ya hii decharge hindo uhiba shawabwa ikenjo udaza tankeze fia ngezijao harumweza una madagazo na mutu na faiswali ni dhahabu na faina wanu ateshe yao les associations les petit faina petit zanti petit job wangu mjoza hundawano nabo basoma hakama abo mahakama yao kemi yaranti trakili faina nelebya la hengeli jo urendo ajasila eutukamba sijaundo okonyisida mdone enzi eze petit ange ne petit malaika ne petit prophète na mbo association hata na mfanye statut hata aina usiku ngamjodo diziwa shaka mtujala Tanganyika rauso wandu wanu hamali na mvusha baratsa henga wenda delegation ya scope funga wenda delegation ya droit des enfants wao la wana watiti joka inuri alidi yomanza warfona be garanzori saidi mnari alwa sisi dari saidi ya wana watiti rowaza zero wababa rowana zinuru hukumu Mwenyezi Mungu hamba sisi dhulumiwa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان يابو Mwenyezi Mungu isaharamisha utowa roho rekaya faina rekaya bapale rekaya gazo rekaya faiswali rekaya mutu iyo roho ya haram hamba wala tusriqu wala tadlumu wala mtidhulumu mtihibe mtifanye jao kamna ujwa ubuli wandu ganyineze famisa hanyu ganyinwana hanyu pia wajayo meki kabati wabobo angachugeshi atahabu yovumbulo ila yando ebani yarengando wondo video yetu wondo idea kani zila kile na mwambie banga vumbulo ona hii okay directeur na moparo bamile mwananyu hiyo de protocol hamba break the frame in English language you can invite your director wojo invite directeur wa katranzari nomba cafe directeur munge na cafe na chai na mbo na ubu shabale ke humo invite mwanzo na mwambie directeur ni uhanza na mjivi wane hazi shati johanza ifanyiri rembourse parce que mwamba wode chef wewe de wabalia ile shirika lenu swamba la buti wala academic afanya jao kairi itambia kadari rejezo wenye hamba habi merci wewe mro kweli wanabia baba ndaka utokanga vumbule na mnani bakati mrusu gutanabi shamdaza fahari uonge Facebook ngutweri to mwamanani share hibe dhahabu no wamba kwa twito no wamba enda fanyizo joka hanza no wamba ngojerengarali komeke kutirenga basi na ila dhahabu ya ralijana wao marati onge namzira hamo jafa wanafiki banga mwanao waja panje yabo na inkada tisho yabo shija shamba ukana keshiti ya zali keshiti daula haki mtujo wabo gedobi kati wa ulo wakati wa hiba kati o wafirwao kati faina kati ba pale kati na yalio amamso famasi raina babala ya parise pa kati wanuna panzi pa kati wananja hula haina mtujo beda mna uomru wazali Allah ana mtujo mba minti wanti mimi tutanyani yaula mafiti ngamjibue mwanashe wangu twirambo yo unaanza uniste utwira banu unutungu inu ghadhabu fasirabo inu explosion husomo huzamba bolelo tihaba ukanga wana licence 3 licence 3 yaho bomana mawe mro kufanya za rumwensi yaho usindi ho ujaranga mila hunura mirawe mwanashe wangu uko uniste ba uniste music ju kale wali haji hari ulawa ulawala ti mwana hangu swafi tina mrubano direct jawya amina Abdullah ya yare mwabali banu ifo wando fo barini wando fo mo l'hôpital
watu maji watu mwenje souffrance ne hizo zonte pia sidere kozao ramira we mwana ma tiramo abolelo hojajera mbo kana sira nzuri menyeti no amenya wenzi ngo komori ngo hibao zemali damina wakarta hiba mali bo tiramo damina wakarta na rugo birafanya rijarangamira hu ema wasoma ibidi usome se ibidi ufanya sida mina we shakuja jorengo ke kutina koti anata kuja huno ngetira beka kiki manzani wa umwanama abolelo ntina uliliwa owanama waikoni hama voyu wao wandu hibola duani bo tiramo ngo daona zali halafu lelo mredambe side rantore ndera menyeti shafundi imamu mkana baraka wa azali ijoke zitwambwa ni nono ke zitwambwa ne magawa ya dungo ka volovolo ke yano emaja nyongo ha ne maja ntuzi wa arabi hao shainga ambao ni mtu ambao we ustabi yambwa ngo de député da dailienti yenda yarenga azali yambe we defundi wangu harumu ule mengu kamili yambe mana azali yalomo emade mndumshi harumu ule mengu kamili na ngutu wezo mndumshi areda una azali yarudi yambe mana emeni yamenye hado wenyo yaburi senderi menye na rende be mana ndongo njema iliyo pare wabeze njema kama namdushukuria sheke mraisati mizima hamengo miranda runge ibidio mengo mine uhenda ranzge ibidio قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي لو أنا ولا وانغاميسي وانغي فيديو من لازم يورنجس إني تبت إليك yabo alihaji kamem fundi zilazo hambani nono zilazo hambani msaidie majakudi zilazo hambani ni mustadrani shazoti zambani alihaji kamem ya ukana fundi wangu azali epare ntwamine kinugyo komori na bajo kala majime we ntwabili na wanyengo wapo kuna uiona ngozi juonduka kana uiona ola nakamba nenda nasoma damina hawienda ya nsome sana ka ubere magungu nono mushilia yede utonde ya kauhe 360 degré rahana nono yarudia kauhe mbenguri remo alam tarabo twiramu ano uha merite ya jibulwa wanono ukana utole wa aya lambatik ramba idha lam tastahi kam rukatina haya fafalu ma shi'ta fanizo anzao abuge reaction yahe mwana nyasi mchuji nyakaujibu alihaji c'était 3000% ya ukahakana haki shange bidio jawo no kuna uparo wa komori wa jombe wa warireme si diaspora si daula haki alafudu amba ukana ngari rongo kimal polibotiram kama kini zindongo za dini usomo embabi waumbiwa Mwenyezi Mungu kubarikisha kufanya wana direct woheleza maisha ni wandu watibweze na hii miujibiwa wandu wa torturo wazali wa wandu no wazali wa torturo wandu ume miujibiwa kengo zambo amrete legendo ke kamtina na widina mode hemido atemidu ivunzihe mtoto na marema bisi na kamtina baza makiritasi kamtina tike beke mkatina na wido mruba kibana ruo mtodenda mwenda mojinika majeshi wambaliani mwenda sana ngoto ambango ndo no wai au ngodo le viopor ujihunda wa twamarina ni uwe hao komori zabari ila 2 euro watuka nizo shanga zokutirishi abo miuona bala mbyo hopisi ni bala mbyo kama bala dugilo angaleke ngabo wenza shonga ranzi hizo miujibe kama mbo hizo chezana kwa husu edini afuna hizo bulio wanyizo ndo kana baraka wazambe be motola awe mwanama ola hawe fundi ola hajibu ali haji ilmu na dalail na aqli ikayao haina mru islamu hazishukuria ya namna yajibulwa nana si wandu jiloka ngajo kuluzi tobure baramba bala agwa harende yafunga mahamitano izo mru jali haji bidia zam ebanu hata lelo fa ina katujulo ya mu ebani ya mu wabasa polilio ebani mwazamu wambwa ya kamziro ya toshono diraire mwana katujulo ya mu izo ndo yakula zima ulama wanu zambe nono emana naka uvumbu wabo mwana matuiram de namna hangu damina we ne namna ukunistehi akoti kanzana mbekana ino gato bia ukana j'étais étonné mais uona ukana we urongo wandu ona rugozinji embabini ko hishilia akango joka amina rugozinji shalelo ikaula zimu ike olade mrodi daili damina we wanaondo kuja manga wao ndio wafanya commerce au ndio wajua trade au ndio wana mali wajua plan wede sawa shabanu rijabanu basi pa kanga ndo hambuda de jondo nsile keze to bianda zila o baba hatungo ya bongo tungo uramduka o wasaya ngo ya bongo tungo uno cafe
kwa tujua uswa komori mdu asujua deta siyo ihe ya kaka mdu dalao au tendeshe tunga shimdu kaka mdu dele puran yabo ifasira bo intingi yo détruit abata na mina we ngarjoka uyashizo wababa hatu wakautimbaze pare hunu wafanyao abo one perdu ngelazimio owanduanu risubuti rwarongozi abonge maana naka usubutini hwambie si uhadisi si ustahilana hwambie kana bwana ola ibidi ambe azali yakana ngarishukuri yao pare inu bainge gujuo kana ila pare boko ila demba gudro inoto rutu entwabili na wanyemvu wabo mduda filme balawona ila projet za milioni shabu wanyi semenji wanenge nashukurie kana alhamdulillah pare inu bainu mahala ni hema karja chumzi fundali haji wambe ngarishukuri zenje mazinu bwazali bwazifana nge ezembi ibidia zambe tsena yokana almadibanu ntiyo henda hema hakama na sava pa nge tuira muhula wa wallahi kana jodas ka tula wa buri ndato paru jodas wa woni to na to paru wa nani wa daily onge juze wewe no jamar sei ko minister ko yele wan inde mani ya rirongo wa utungu o wandu wenda wavonzola duani wakautele bala ikoni na moroni ikoni na mde ikoni na mbashile waodo waloda ona esirikali shada minawe ratuma na ritona problemu abo rambe banza barwandu no ulo wa watufungo maudu ni sehula wakevayu moroni ni uwe aula mde aula mbashile ola ndo balanga bo imbesili yenda ya wamruhula wangu nedena ulo afuno ulo bureda minawe wakevayu la ikoni lendela ure hichwa Emmanuel mana matwira mugula wa zabari moroni zabari balanga bo mavoyu yenda ya nonvinyo hula yenda ya ngamia arwe moronja izo des problèmes zili ala fond romanda wani bidiwa retelo o andu warende stop ya zilo la douane bidiwa retelo ngwa harumeze mikro yabo ngwa tunguzungulia izo c'est ça qui nous fait très mal tindo wa ikoni tinde sirikali abonge jazakallahu khairan tijibiwa izo wonesao yabo yode namna ya ndo stahila nao mwanama tiram shukran unutungu wa habari zajiri uone zajiri za himza za hatu moroni yaka yabo yakaupashia yarenge dhahabu ya henda abana mneshe dhahabu ino amba video kama ngoro ngomba hindu arenge mna hindu mtiti ko katika na besoin alafu harije juzi ya je mtahe hoja yabo kanda ila type factor kartui wana garjo hupar haidamba garjo paran ahenda enda ngojorjon karalikom ekagurangelizo kakujarenga basi abungarjo ni kazo le 31 mars le 31 août kejaja aina mdo danzaro ngo waswamba tijao ngo imagine wakati wa janda ule mdu mshe umnike dhahabu yiyo ngolindo emwanaho mwanjeli asome bonze ngojorenga mbayindu yabo onde wayihuze ende asome bonze ngabe yari mwani wade ngojorenga kame yabo awurenge mbayindu yabo uyite rahani unikuwa mbayindu wande wa mzihiri harakarae jambo acha onambezara kapashie ekutina mapesa ngojorenge dhahabu ila ufanya ndongo ala foto jambo kana keiti kartum nikani kartum parani na mulema shitaki warudiwa libe wandu wakentwa rilapize ndukana unyanya hando ngonda ngabo wazalwa naye ngabo unyanya wa usilamu kwanzani ngabo unyanya wa nasaba fami ya ukana wanu walulana nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila harafu izo zondaru ndujo urithi mbahindu yawo yeke halao isi mguna rijali yeriki wandu wa kweli roho naze kweli rizambe roho naze mbiri zambe shariti fani jali haji ritodo suifu basi na yawo nti unono amani maji mwenje mahakama msomo misafara ndeto jambe hari hatamba pare basi yarenge azali ya mkause Saidina Umari yarango wambanga ranzo mahakama warendo ukainde ashabu lifili wala ondo wapo yalkamba na ruaremeze ala mtarari watamba zibondo watukauta wamenye emenia watukauta wafseza mvyo zilo komori warende nsi haonai yarende nsi na tindo wakabo wahiba wa wantu no vione tu n'es pas content engeuka komora mulabe kwa jorongo namnayo utoka uso gamida mina wanga soma gobani ngara tungoenda showa rumasiyo na ndeni bobo turam shabane bana rongo waoda warilo faransa waste hiyo. Merci de votre attention. Yodi akamyomora kansari mwambieni erisala ya mwisunda ni wanzuani amrogozo wanzuani banga kama nijaja hulaka presenji na rente cinema abo wandu waloba na tabasa walindao wanikweturu wanzuani ngabo wananyasi wa ulo wa Medina na mkera alibu wanzuani wazaze wanzuani misije shintu wani horongoa kamdoni samihi yaparo nda mwaliko jamba wanzuani santo jusiza wanda miswiri tutakutapa mambanga manzo yezi
eze Sarkozy eze waoti pia eze Jafari wawe akautu watowe maungune mituna nezenda no vundo mashishioni wa isambi emiti sambi au katika ulinda sambi afanya ndongo za muhimu wonse juka jafanya kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati mahakama sambi kajatina bandongo nzima bya ifanya mimi tisambi shana hukumla osa wanuhuzeze passport tirokana urenge mapesa shawari wanu huyani kamdudo bashariki wani harengedeza ezilanda zibizalane bashariki wani na 2 milioni za hatu bobo sambi ntogeleze hapo rahima pesa wejela wango dofia abo ujihwa yabo bosambi kuna uroshe ya salame ariba nurenge misumari nge yabo esharia sha salami gufungwa mahajana au mahajana maila au mahajana mara na rizijue babda wanula ufanya madamani na bano sharia za shinu mru ya la wafanya madamani atula hayo lazima yafungwa mahamira ndara au mahakumi na mitano hizo ndizo sisi ranzao hizo ndizo ranzao kana tu mahakama basi hapo nge ni wantu wani muulili wao tilaru mafete mbili banju ziti para tambadami akongabo mruja ziki wangu fundi wangu kombo mruja abana mruja salma mruja ngabo nji walio ngabo andu boko huja utoja watamdafana wali sampanya mruamba kairo atuja rano haja shemala ndio manu lelo nyoti pia mais vous savez pas la pression qui en juin ou l'endroit sasaniwa ngeni mlo faranta e mwanama zuki wangu fundi wangu Shamsuddin Maf gutulwa bana ranyise na ranyise ngenda rebo he azali wanyise bo ngenda bo he azali enti uyanyise aina kati ngazi ja war colonize ngazi ja wani ngazi ja madawe ijokirwa use komo rimi neke kanisi yabo tijana kati sudan bakaka minaezi amina tida ntina ndoni cho e wanama ulo wafu wasa wafungwa wasa watanti no parjo za komori karadhi ubaliye wandu wa hetiji AMP setijidwa indini mfanye madama nyobo mwambe mjuzo wazungu pia zetu bia za kishenzi za azali ya zirendao Shamsuddin kuna toto lamba ukana likolonize wandu lifanya toba wana tesi azilonga zijo wenje waloni zo wanzu wani lokana baraka Abdurazak Shansi mwenye parti ambao tijinemu nzuani amarche abiondo haho ubaliye banja parona mro katinda we waweche ngaparo na pa mru adungana na ate tidemru bisheti tidemru tido wana nyoti manza ngaparo na adungana na bamru taba na babiraza kuchansi efida ti wa ono mabujilio motroi wajaza abo hata ngwae litike hunu fahari ambe endaniko owanzuani litimize miaje ke watimize ngarifano sharia shindwachi kabati tournevis wala tournanti wala tourmai kabati mbaidwa shabano bwo tuno na cd kana les millions de wanu 2021 mais c'est 2061 ou 2041 du yomjo yona chez 2021 gari lisaliro wana vieux de kono ngabo même pas suis en vieux yino godungo voli ndi les vols à 2 heures kasi 14 heures 2 heures yoibiri na mjeri tanganyihe wanzuani mdoto tuna makana waluhula bandi sasa nyonga por pression yo yonge kabati umjuone ike kamna wone haba hano ko usiku mode marengeze ndi mode kata au mode makeneti jijize mbiu au siku ndona tiji journée culturelle mode mabaleze mauneze afudi mjamdoti yo wandu na mdenti dijuheri angali benti yangamia maore ngabo problemu yodo angazija no wanzuani no mwali abonzi wani bainge mwede mndengwani katwari kamna ukandu haukasito mbaba isani hata jena mna ndo baba isa maore na keradi ekanga mabao kweli mjeri tanganyire ndera rengenti ikembuka na umonani atamaziho mbuka mononi atamashuhulini mbuka mononi aina mndu asoba kondani mndu jobirana na mndu afikiri apo bade kemla yimishalinga mrongo wao na mkeradi magarwanya nani jeri dai bakulu daina salimana banana wanazi kumurilo pari banu umjibano mtimizi 2 millions 2 millions au des centaines kena ukiri dona ndo waida ndo wararo ala fura mgarongo tondera ino ngadora nikendo na president mshinda hau shaheri hau sedali abanganyi watano au nabe rumfukara ya rumwe paranta kamiro wandu mfukara ndo wajua au kama wandu wari wanidi ngwana ndio dawla haki ngabo kama to mnikwenzi watano kama to mnikwenzi wandu watano walo faranta aruma wandu watimizi 2000 ngati bayo ti haki abange mzee wangu mzee Sedali l'ancien ministre mtukufu niko hanza niko jibwa nao
daona wananyoti pia mzee wa hangu l'ancien ministre Shahir Ben Masundi na mparo wana hanyu ni wananyanyi ni wandosha hanyu ni watata hanyu mjeri Tanganyihe azalia titamba zenti la basi yarengeshe sio shanzua neno sio anzua twa au ya twa ndini yende arengo za tatu naona sho hatu wanzua ni dadu wazini sena mnaila babanu eturiru ngaranzori mnikeni mwali warenge tene kama na kutoja mwenza rukuja rahana na kililu mdo huo giyo na bayatuka udora bia odo badi sina bahatibi abe umugwe midu fikiri bala yavu baba basi mahamitanu basi kililu atorengenti ila kartujo afanyaje ku indizibi shamnyezi mgungu jo hukumu mdama abo tipi mdama na mjuhe bo mdama haina mri abalonda hewa jebo kaisi chiri Tanganyihe usiku tima ndo mwone ni mrambe na mjoba nungeziri sawa bokaisi kuna utoto ambengo ni kwanti kutina hata mndo abandu watu hudunga bope wandu wazali abasho wandu wasuma nazali tutotima kwa tuto wahulise sumwe twabiri ufe wargezi babo inike titotima balo wandu aho hukubadi yo waje bo mdama bokaisi bo hapana na mfarie wandu waje na mparo wandu waje eka kweli baba ne 26 Mei saibiri ngari wani haona isi wandu namba ukana ngaranza turnati timu na mkera dhimdensi Tanganyihe baba nukartuji gozi jiriyo Shamsudini Manfu uranti utoro amba ukana wanua na ritamba alieri ndo utawanza na zamani sedima mecheki sha ekamjama irenga rumo ya irenga ranzi bo ngere majuma baka muirenga wo mungu mo desani sha zalikana utokane nti utoro amba ukana upakaja yode babi na kanzari mwabiani bana ukana gatsuma bila na ndabo tikauli ndio usikwa juzi utimizi akabanu ngaritwali yao ngarishia zambao tikauli na bake mkomo ribala miya mjokanda tubuliwa shati jo shida ni hunde makaulu mara rubala mnakharamu ulari mheze majifiri jena mnahizo majifiri yala ni mafurike yala emba roko wazade wala wakauzamba basi tamba washite siturose hapo shelo zinkada na mafunye na mazi izwe des infisi wa komoriko ulo she wakati mazi ya hunromana basi kaja palo nyo lelo wandu wedu wakawa uso makuro wa mabeza ngozila wandu wa hetata tani magata ni mahindini wadu wa habala pia wa mheza makuro majifiri wakomori wandu wa ulongo swenda na ukombi na ujijusano juma babonti alafu wadu wa betasyon iheya atola rumo ukombi ajetasyon iheya wala hakopo mapesa wandu hula ende ndo mahindini wala kaja yaona wasa wadu amba kutina wanikapan wawazadi wa komori alafu wadu wa kete unikecha ubatidi wasa unibale nende na renge hai utwenda utahaina bote ya duniani na haina ipinisha duniani haina ndazi za duniani uzibali ya utakuza bali mapesa ndo atuzi waongo wabanuka waona washari na mwabudi wazade waonga waonao alafu ajambe kutina mna telepura na mkobani obbo bila itisha mdo atawaza kutina mna telepura na mkobani tikana mina doktori na mjopa hangu kutina mna telepura na mkobani washide mesewa ya yakopo wanaenda ngamize konti konjue ya hene mrumsha une mrume toihaja bana yabo narirenti bamala na mada huleka lazima wake mzade mwenza irumbi ya uliliwa yake balambi Macron. Tu sais très bien que notre pays est très éloigné des îles Comores. Ce petit criminel était là 10 ans avant, il n'a rien fait. Là tu as vu les mascarades hold up qui se passaient le 24 mars 2019. Avec ça, tu as su les assassinats. Tu sais la corruption aux Comores. Un petit pays qu'on n'est même pas atteint 1 million. Avec ça, tous les jours, tu ouvres. Tu nous as insultés en nous traitant des poissons. Les kasa pêchent des poissons. Kabaja kamba mtu. Shao, tu toba mtu ashitoko, mimi tutapata mtu shwa kati ya kaulazimu mwedema abe ishoma soma, eni mnaja kangani basi. Apishwembe ate hali ya Gardinoru na Noai wa Vubama. Wamundi hongwa maukumbi mwa ulongo chungo enda kicha inde na natibure ni sari hundra bese Fatima mze Saidi Holarinyo basi Fatima mze Saidi Holarinyo yalo mji wa Fumbuni ndoro yaka weido toka uzimeze mbizabelu e wafumbune mana mtutu hamaonesa uka ila refurija weide mnaganza hanyu hidabasa mzimbizele gudu hula belu e wambude mana mtutu hamabe Saidi weide mwana hatu hindi washide mana mtoto wamaba mze watu ashirafi weide mze hindi banu basi mejine irengwa ni wantu wedi wa mezi basi
irengwa ni weti basi lelo boke nyitiki kema mtu urenga eze mustopa setcheki marenga wa vumbo hindi kabati tilazi la serikali mbili ravumbuliwazo kabati yabe amdume au mdumshe enda himili ya Macron ya Macron ifo kwa kejao banga mtuka ulida ili adaho binyi serikali mbili ezi koda wena mustopa nga mtuka ulida ili yandi Macron ya la wono wandu matube hati mdume ti mdumshe shaba sinelera hunre wala mdungo watesha kwa jiurongo waudo enda wakaurongo wabanyumke iho kartujo abantu kartujo nyina mu alafu faut tu traiter le gouvernement ça tout ça c'est na besoin vieux comme balia ni des Nations Unies zisange zijoza de quoi tu le gouvernement bid peut-être pas le mbulia ni shaka kutoka chini bata c'est le mbulia ni gouvernement bid il est si bien les salades yabanye ndo mjukando Nations Unies mjukanda Genève na Bruxelles comme tu vois comme wanu mruto atambwa bo toba urende dai shauto rengele tambwa bila mjebu ndore bana abasa kamtati wakomori comme na heda Nations Unies comme na heda Genève comme na heda Mali Arab oko atamba bana tujwa nganyina ho tujwa nyuona na bisiba nyuona na Roma makudo au KFC yo serikali namnambia mala mona ngasi hule si wona na haruma za media haka kama na parjona na jawu ne telefoni gezishili wao alafu juzi akaula lazimu mpashimba gari nda ora daidi ensi hatu kwa irangwa ni fujari si de gouvernement ranzoro hambi mwendo maji présenter pala kabatika ulia baba hanu chabo utibo Facebook et gouvernement d'étranger et gouvernement de libération mkasi baba no wasaini kai mwende atai mba maele yobu hamka katina petia wila asibabu de zensangafu abuwa bila asibabu de zensangafu mdonizo omuwesi siriso jokanga rwatomba homa ndiriri aina mpumbili kabati ulomba hiroshi mkanti bese pa kema nifu ya hisa kabati zabari basuka mkomori bala juzi zabari basuka mkomori kanzani balo mwono namba wembe semu itenda ngulo mwono iho kana dondi ya rumwe sali makro yaliyo babe sebanu wanda wala wahele banki yonizo makanzani de nambilo Allah itiyo katende egeti kamnono tinaone de hula ndajonda nabale shizungu shinji tochwanto jona be makawulu maili uka wanomna moto ngojezo nakanza jena be makro wallahi ketele tende Montpellier to katama Macron tu sais bien que si François Hollande était comme Azali, tu ne serais jamais là aujourd'hui. S'il était comme Kadhafi, dont tu coopères avec ces criminels, tu ne serais jamais là. Macron aurait dû rester là comme Azali. Personne n'entrera là, ni élection, ni... Donc, c'est honteux, un jeune, soi-disant instruit, diplômé comme toi, qui coopère avec un criminel sanguinaire, tu le prends comme ça. Mais on sait pourquoi tu le fais. Ndajo Kazashinji, Ntojo Shiju, Antele Tijizingamanya, jere buzi dumela jibata mikabaya shanto jambe makaulumara ruyao ntawe mnambaha izedi na sijada na mwambi alafunyi mjwa shizungu namkia abo maje Facebook hata mdite vertige banu zeda falgansi saba samgudo uzisa kutina mna ndini wa mamdu tsaka mna pauni kutina mna dafalga iho kutina mna ndini yoto zozi butala na majaya na masakala keta shizungu shinji wa komori wallahi titambihero wana tuka na mkomori bala juzi titambihero hata wana tsona mkomori bala juzi yenda yarongo wabala alhamdulillah Mwenyezi Mungu rehemu baba nkweli ngabo wabeho ngabo wakawujanyize shesabu riumbi wa ukasha hatunga rujofia maele juu eze mfomo tine ze mfumbili na mdota hize simekta moja zo mikobani neze dafalga neze dole prani bazo ndizo rujoshinda shama hala rendora daidi wandu yabaki abo deba utetezini basi abo wanzuwaniri mndongozani ni madoktori maulama uri mndongozani ni wandu mdungo fanya makamtujo za jiri ranti tambena mnayo wangena kufuru wangena jaujau ti mjuani ranti hale kanywa ndo wanafiki mjua kwa na umahani wa ulawa wasawatola muhazini wahibwa zindogo za wandu mjua ndo ngari mwana oni ndo ze telefoni mtu kuparo mndu mshe hata bala zabari wala ndo byaru mwanzo nimkopeshe mapesa wala ndo bika jandibe le gauni ila namnika ni sifiria ila ni daneringa petudu pa woti la turki da mina haja katukiri unike zendo ezo ra ninga bezo ezo 300 euro hara unikazo ujuhamua usurumene telefoni ge décharger au tompara utahiri ya lila alafu nje mdo para utiuzise ba usaho amba kadonti mako basi wanugara rambula nao banu wanugara rambula nyinyi na bahati binada bora tala mnati mtiti rambula nao zano kopia amonge sikanzani mdongozeni ya ukane kenga mwanzao ndongozi tilepe na mzio wa nadozena ina mzio wa wao na mzio wa hiba na mwambie mdambulise maendeleo inma as-sadaqati lil-fuqara wal-masakin wal-gharimin ngamjua fasira wal-gharimina yakawona wangungu wa manao haumra dhulumiwa wao tuamba nani huni kana umrenti abo wakati ujo parsa sadaqa mapesa wayatoa wano ile mdola ya sovehe au ure mndu mahuri
da ile mdo kombo kane kemu haidele mdu mshebo mwezwa tumu fatahariru raqaba ngabo ndo bukaye yinge lazima ure mdu mahuri ola mdu yatoka hanga miziwa hajali hawa ndo kadha mre huri tuwemba hindu hiyo yabeka utoe mapesa ufanya kwa malizo wal gharimina ufanya gharama udepense ndo za tuhusu yabo mdo jomba kana nturi ulibe no urente esuje yinu ngari sove onori hatu umpasheo midena pa docteur ila ifusheo da mimi mifahari dena pa docteur ila ifusheo hawiyede ajipasheo da ine mdu mshahebo amba mdu mshaho basi msenje na abo yede ulone riali yede ulone dhamana yede ulone zela kile bezaraka urezure bantwanza uduvumbulu shangu dazo mdu mshahado rongo namna ila aina usiko parana suwango unana suwango parana salami habongo unano ne mdu mshe hata ambwange hamidi ngewo ule dana rekanvi yo rekandi ni wa paranao yabo fasirabo hajuto mwambe kana Jouama ou Boucheri, on est besoin de résoudre le problème parce que je suis pas content. Les Tinala Hangoli Dovumbulo, Armando Madizo. Hadaza, William Dufu, Boulele Dabaïdo, les bacs Facebook, Lidorongo, Gajana Bonatoze Prevopia. Eh, Mangena Kufuru, Gabon Maba, Ola devia tomber Kataucha. Ah, Gamanzo Erengo donne ses couches. Et comme son encore un Omaha, nous, Wenji, Wawa, tu la bouche. Ils ont toi bien prouf. Même mwanamme kamjuhamba batina unafiki tirongoza wa ikoni na mitamihuli ko jamba mju ya udunga hapo wana rongoza ikoni na mitamihuli kati jawa babangu na watata hangu ikoni na mitamihuli ko jamba mji wa dunga hapo ya bujo fanya nga mjamba ticha kabati mrunda nyino tipia ujamba kana maskini fahari tulafiwa ni manyanya kajenda komore wana uwa mtu ashe wana hibia mtu ashe wana viole ashe wana hadaima kama ya madagazo hadai kaza barondo wanua ula wana mutina faiswali ambaza lina la webasi abo baskar no parjo mona komorisena ya mona mona ya kono madizo nyoti pia mzitu zabari dabo yambati jao haya ngoa uwazi tashfini eze na ufali eze belu eze kamali swefu wa utipia wa udo ajodo zungulia pour en finir aussi l'amour ambia ukana ezamazamiso e ujoka mru wako elingu joengwa e ujoka mnafiki ngujuni kwa grati e ujambe zako eli utojoka mnafiki ujone hauka uwo malipoli uwo mtuvadapo abugezwe lisala mazaha umwiso wa hezama owezi ngwajuni kwa uaminifu ngamona wala ila parisiwa na 62000 haja hani kwa unasinia na plateau wa haja wala haja mweleze mali ya mlisansi ya desa haina mtu asisa zako mori yo uweziwa na wala kwamba ukana watu mabwiji watukufu hizo yo denti ya komori wapo bila kwamba wezi watukufu ha oyarete do ibidi ya rengo atoka liboshi hobaliwa ola wa aeroport twende bomze ebanu parisiwaje fatihu azali ntobo mze uparisiwa hano ma journalist majana marandaru kuna hamba wala dawla haki aina hali haina ya sisa tangu tsoma wala mrada dawla twende imadi inu hansida hobe inu societe nda ibintu ya tom kabasha mwana wazo aliwo mrum aminuf ninga mwami eboro no mbaba na mzazinge juzi arjoka zabanu izo na kanzana mwambie na mkazane bo maulama umdase yabo Sufama di bwana amremene la mzimba pale Saidi Larif mwenye baraka Hasana Hamadi mzee ya Shirafi Dr. Jimmy yo tipi yaziba chafiwezi Hamidu Karihila tamamatu na mfanyi ja Sufama di bwana mwambio wanduwa juhe wonti pia ikimielewa na baba sangari somoroni ababa hangari somoroni rakombo wonti ya hatu usoni mwemi hono ya hele fujari krimineli la zali wa sumani ditojima bakari na urobuliansi ya hatu irende hena mnaino izo ndizo rakau amini rakau zifikiri zo dezo fanyishia eni wanzo ngoze tsamba na twezi abange na rentele fitina ari amlishaneza kweli ni shukuri haina mtu ubitweze ngozijirio montiju benge tindezi wallahi ko wenji watuka waisa wafupia walati obarini emanyo wenji watuka wafupia walati obarini dabori zambao na wallahi l'azim Azali, il est très fatigué. Azali, il est dépassé. Azali, il est détruit. Azali, il est perdu. Shembano ya mhati banu. Dabo batomga basunzu hamdo wa hulingosi. Minjieni renge. Azali ya renge sedi Muhammad ya kehama. Haina mru jamba. Azali imamu basa azali ento. Gutorondo wezi kada nele bwere. Ne mafunye. Ne zemazi. Izo les infimbi za duniani hazirenga tonga lawani. Erifanye. Ora tushidara lowa. Ezajunga atuloweze mbasi ne midunchi ne zendi waro nenge baza zinkada ne baza mafunye ha
nemba izama banje hizo nemba izama azizo zitongala wanibo haina mba hindi nazale iparisa shukuru uje ntorenge ba foto bana dawana premiere dame wanudo mwiso wandu wahunda shenge nyi wandu azali mmono wandu ya Isaya warenga wano wafari ko byambe washide banu mwenza shonga de passer secret imju secret azali e apeli ya ipara winu wanu halibelea hata wauti wapara wache wahara wanu watu kubali kueleke tiranse zinu wana bwanirensi azali kati proteger harumo ulemengu hima bangu wa George hadisi wanu gufariyo ya wane sekana ngo George hadisi parce que wanu waisa halashewa nizi mhaba ukana tiwambia wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim hamba thumma inni a'laltu lahum wa asrartu lahum israrti mnongone yani rizan basiri ngamwambione secret ngamwambione abasanyuti pia azali lashe hamwezi ntiwamba enda fidi ya habari urongoza usisita hamaji yabo angena ngeketi wafari wajari kanti ngamjo kubali ngoyo shinda wapara ranti karna hu sécuriser tena azali kati protéger paninu ba izanrongoza kana ngamjo hunike de gash na sina 37 citernes de pétrole ngarjo hunika ito sufi bakemria juwe bozu fama di bwana balia o ankazi usihe wende warenge enti benti azali halemele kana usubutia fume atamru mzima bozu fama di bwana bozu fama di bwana lele sabo usi abondu warenge enti da wena wa ankazi bangari jo fa bo shaka bwana umjia mria botena ya mbengu humerde bawodo ulona wenyi da wena dobi metran karobo na mwambi Yezuki wangu fundi wangu mjomba hangu mwanama ustadi usfama di bwana yaambie ukana wala muntendeza ngena muhimeri swali na mjera rengensi ya hatu ranti yabo mjera mwetari ya ukana enti ngiyo na unkazi msopareni yabo bango ono urenti mwenye baraka na mamadu na baruani wadoka likule yao usufama di bwana juha wende bazali halashe wano ule mengu juha wende warenge enti baba langu fariyo hata shabana ambata wa uluhele bakuti protege ila de mana juha muwa ina mruwa hulo wandu mjoni kana bendo kanza welu ujuka mufti welu ujuka kapi abaina ujukanza no wandu warambo kanga mina wandu inde mani ya shawoi wede ulo nezi ngao nemizinga ngebanza baranzo rifari rifanye dialogue ila ti ubenza hahe zila ndongo yambo afanye rantensi ya wandu wa utawo mkeniende Maroku hauyende Emirati hauyende Arabi Sauditi yende abaki hata jafia hiyo jua Zainul Abidin ya mahadisi tasi hapa sanga namwambia neze sekrepi banyanzo ambokana wala mafiltre na wala mafilitire na mafilitire na mafeleke na mwende mahabe shahizo azali haisa prepare qui suffit pas kem sérieux pas kem honeti yambenga mtende rarenge au basi hizo kamja prona ndo mwambiani onge namumshukurioni ni wanama seboltozi dani mwambawe za lazimu nizimgojo mlimani ndo ekangwa benze insha Allah tabaraka wa taala rikanamu insha Allah rido hambeza kweli ritifanya unafiki abo ngamlindo usikwa maudu hao ushao bonkazi wa juhondi warengensi iyo secret na kaumwabiani ya ukana azali ha pulidiwa ila de mana ya parao e dialogue ambakana usekurize watena kwa jambe kedo ambangu urengole jeshi la hili fume wandu nti kubali mbake namna hiyo batole ila de mana trouble ya tushidorongoa ya tujua isu ambao ya tujua banu hafanywa pression inji heze haziri zifanyao hemazuki watu heze zifanyao na bakemduri ambe na mjerisi hemoroni mjemumone ekele jeshi lujo smitilifanya nongo haukari hadisi robonze hiyo nti pia irekiperenti nti baki yabo azala rudareje ibemana ya lonezi ya ripara hadisi zilandongo yambo azifanya shabo ya lonezi yafungua ndo pia ya uwa saya ichoka ubidia lelese yafanya hata 2030 shemana ripara o ilati mwanza hahe abantu kanza ni mbenu lieni enokutwa hiyo mtuamine kama mdojo parate na yambe bala fahariza bari yambe namna ila emana na bwana namna ndabo maulama wabidi wambe wadaza ndabo mafundi wabidi wambe ndabo majuji wabidi wambe ndabo maprocureur wabidi wambe ndabo ni famiza hao wabidi wambe ndabo ni wandoma hao wabidi wambe ndani wandosha hao wabidi wambe mwadaza nyoti pia yabonga mjomba da mina barufu no wandu weika yao rikubalia na ukakarina udaza harumwe haki paka riulo arife hau rinusurensi hato kama wabenze yabonga likazo yabo rimbushiria ni bahati njema wanduna bilieze gouvernement mbili wema winji na yazali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa afu minkum.